Tuo digin treskol, Paing Shawloman. Well, duo. Kumbaga. Lulap. All right. Oana, kaksakin. Kaksakin God. Oana nga kalam yun yung piyang nga. Usiya unso kong hinbuy God. Akollah. Masnamit. Sana mwet Kosrae ko. Kepel singe. Oana. Hinbuy kong Paing kaksakin ke wolacna. Paing mwet nukewa mwet ko kepel siya. Mas singan usiya unso kong Tingkong long. Ay, tulong. Mas Kosrae, Paing Shawloman cut like you. Pwede akollah singe. Kaksakin. Like, share, like that also.
tamdal kimie. Tuo tamdal kimie. Good. Digging and we go maglin tamdal yo we got tagal ke prelus ke pelchinga. Mafa shoot pelo. Tamdal kimie. Kulacnsap kat ke molgo large tu wana si wosko mwet liti mwet nukewa civil long mwet nukewa. Kulacnsap kinye. Tamdal kimie tu wana sium after Sietagay Guam, Sietagay Columbus, Georgia. Nagkulonchil tamlay Western ke unsukwa. Igin kung forget, nanusut bela pekon relasi persa ke pelchinga. Klomalap ngan we coming kaksakin ke wolacna ay ben aglen met lashmatakangan. Met sa sisima utjakngan damdal bet O.C. Thompson. Klomalap in we pia met Louis Shayma likiyac persa Damdal Kendi Charlie, ay be kimie, Jerson Luke. Paing nukewa, klomalap ke Kosrae. Pero we got jungle to inge, kadin kan feel better kani, bashtamet ke tut kunyan gaslan got, in kakketeyac. Belang of logan narum, no still iban. Kulon namalap tigin treskoy. Pangen me fin shakshi matakal ke len nukewa sing gaslan got. When gaslan got makin na pa usi me sanctification si mamut kat nukewa inin no. Son singalit kos. Pa akketeyac kai si. Lalle su kaksakin got ke Ortland man nukewa wana tigin treskoy lakkalan nga. And we competigin bat tatagangan kulacnsap got ke mollar tu wana sim nukewa. Tu bat Ailena ona nga kalamia talle su kaksakin got ke tu sel sit bausina ses ko en komaswan time zone komaswan eko influence nine pel chenge ka din sit bataka akollah keyword sit tigin treskoy lakkalan gaslan got kadin akollah na ke folloklalo focus larger pa arshin kashaw ale me yokalik kafulan fella shinge to got metalal funyo wana Jesus Christ lakkalan fella shinge los fella shinge na kanal even come follow Jesus e papenangan to de kan me bagat disconnect ligi fella mun kret commission si arma si kunesh katin the break him fella shinge the faka gospel shinge na bar the shinge si bega kanin si bataka ko la long gaslan got ke pel shinge ripru saptal course the interest kal pa the me akketeyac sapta shinge no saptal course ke ripru na Kaya ka ilpa pa ikesla ke lena ke proy. Now with that being said, nga ki spell na now lamat na ke lowos ke KahsInKol online lowos ministry lowos in fact kulo malap kaksakin God
Kasum na po kumin kesla, usiyo unsuko insan kesla na katakan na tingin treskel nan broil na fast na mit. Tingin finko in bangan. Lewo, fast na mit. Right? Nas we got. Right, kilo malap kada usah tingin treskel. Kepal singa. Tingin kilo malap. Right, kaksakin God. Kilo malap ke onsuko may kesta tagani lasang Kafinne ke yak yan onsuko sel tamlal Winston Ari aloka. Kilo malap na siwas na kewa. Kaksakin God ke mo lowos. Matagaben we got chanke the two saying Tao lume kors mitol ngol lume kors nge na finen Kent Washington bange na malal fingi mo awit kors tol lume kors nge na finen Texas ka yorol San Antonio Texas rol tamlil lipan Bangan. na klamalap notification nga ka na kalamila matwiyash nge we be receive kigot share like kima makatash keng an pain ko sa ko naknas we got trapojak sie pasan lowos ka kalamila ko we got yang oye nagipel singe kade siak ta tagani lasha ke prae na kolgat ke prae na ko we ben a prae nakmanas prae be gaske wa ke en mako sashwe uchak we got yang we Steady ban, bang bay, kat fast na met. Well, tingin kung kuno man la fast na met. Ay, glaman lap. Ugaya ka ni proy. Kat si feel bena, wedok lagi pelsinge, kat papatamasin ka siya. Inorela kisin kaksya klas na siya, met tigi mana kayo wakad ako lang nakfashi. Pay na pay la kumkat mo si fan na. Elela na siya, kat na kayo wain. Tulokin niya makatash kayo. Inge norela. Kasin kaksya kyo klas na siya. Kikat mo sivil ba soon sharap singi. Kung kula malap kat papa. Kilapan lalian lang silom, salabian lang silom. Kung sabay mawin kula si fan na nadumin daga misya kashmeta. Plan of salvation silomingi. Al na kalem daga nasish. Kung sabay mael daga. Ororek malal, likiyac karak sinasish. Obedience lal. Wala siya fila makunel. Panagat KahsInKol, kikadako lang vast na mit kipel singi, dalak lo malap na siyum, nanakmanas, wikat KahsInKol ki magat matayang nagkipel singi, KahsInKol katin kain, orela, oye fal magat kain akalemi kaksaklas na siyum. Paila kat mwet, kat fotodo len mapespes. Pos matakan kasyangkat. Tasak takatitala. Kung wikat pele na kayo, kung may wikat in katang laman na kayo matakain. Sifac, kamain na kayo sikilalal fungi lasya. Katingan kaksakin, lakatekin, matlalal fungi. Mayanash,
plan of salvation makumrailan sish. Finnegat miseke physicality lasha. Amolingan lasha. Tekandala yurum. Katsin lalal fungi. Bana kipelsingi kadak. Kipe espelsingin. Proy peke met wiashma. Shek namata. In Berlin ashurla. Kemet shauklen lashma fastigikat. Pailar sa pala. Arsnakanla. Tarakta pange o yesimamrela la malake moldsinge. Kat kaksakin kumke. Nanakmnas kat papa wikat. Wikat inakaya met wiyash. Mapatatyan na kaya o yengi. Chayikle naging orslas na ki. Metlas pema manas. Mandalomono ka finin galsi. Ka emergency room. Ka finin na ki. Matanga los fin wheelchair nata los. Kakawalaf kamalos ashkekish ben physical limitation lalos. Katchetu in provincia ki kashalom kat papa nanakmanas. Kasha metlas na kewa mayagan met mas. Akayaгаtle. Mayagat findakle mas. Shelana elchaluplena. Katnisheshi moying kat papa nanakmanas kashakat. Katepe ngetlelki metlashma mtapen kapur ki pelsinge. Nanakmanas kat papa. Kasha deliknatas ka metlash mamdan gelboski pelsinge. Akesmakin jikat peki sham ki mas makalemi ki met saplum kel bol ayebe silas kelos mdain kabur lalos sa poema kushush inkain talalasin koslalos kelos chetui in kaksakin komelos finnem tain gelbos kasakriklum inakalemi na sish lakumash pwede na kewa kumakolan kashikat bel na kewa kasi makataske oye makumsi Paing kan masayla lalfungilasha. Egat kulang malap na siyong kimaingin na kayo. Ikadakalan fast na mit kipelsingi kat nga siya kikolom, discernment lom. Inga nakalim kalmen malututlom. Kadin kan tawala fall na kimam sumasla. Egat pray siya kikasha lom. Inka in ikesla. Matanin siyan mit kol na kayo. Dawak White House, United Nation, Arab nation, European nation, Finnem dan fellar, FSM. Damit kol na kayo wala sin kain mata, kain tufin Wuleang, lanal met metlom. Losin tiye, enam fin met milo skol. Ay losin kain arlena okak, in kain okoku, nenei, in kenik in kasa na sin katin mas. Elosyam da kasasya na finena. Elos masiksin malik. Arlena yokin inan ke maingi ke pelsingi kat papa. Panagat ng sesum in kasi pemet las na kayo ma patatyang 4-4 alupise makulukla. Isla mwel. Isla kalal elche kulukla na ma akfuse ye ma. Papaklang arlena yok na pay masya clash. Yok ligi na kayo kat ng sekum induti kat katin tu. Firmly fin pwede lang gaslom. Kadako lang fast na magkipel singe, kadalal fungikom, lakme kashikat. Banang kipel singe, o kaya makalangan matalom, nan kial na kayo makatashwe. In lastangan fok, kuminaw laki kalangan matalom, mayen, ngan matalom tsaka na siya fok. Lutikat kadin kain, in siya pa si sel nauliyak, ingan lem the laki makuluklash. Mayin kattekan si filbe, restore kat kamasaykat, finoyenge, tsak fasiyakle. Katlalal fungikom kat papa, lakamekasyakat, inge, kat nga siya dosyen fulwas kinuktukin maunlom, sabay katla. Kinin mo na tum Jesus Christ, katlalal fungikom, Amen. Klomalap, nastalipan, belang flog na room. Well, tingin tres ko kung malap ke proy ma wipa prolan mat na kayo wa kung malap ke katalal fungi la katil long prolan mat lalal fungi. No.
gaslal in fakketeyac in according to his will. Kat kaya malap ngonlal in we kat kaya akollah pe ikesla our spiritual hearts, spiritual ears in akollah in long pe. Akketeyac wo matiginel som broikun som soka in the akketeyac kaya. With that being said, nasken we kom bakelin met mataga samla met lu mataga likiyac prelus kebelche. Pepe Luan Carter. Kulona shinkat kemo nukewa. Have a wonderful blessing day met nukewa from Palmdale, California. Kulo malap. Palmdale, California. Desert shibaye. Pepe Luan Carter. Palmdale, California. Paul Charlie. Someone yoke gas molan God. Au gaslal mol. A cut nukewa in a oana kikat in of kof. Finwang and Gaslan God, God is spiritually dead, Finwang and Golf. God is physically dead. God, kuloman lap ke faction man tamil Paul. Na wana kada kalimia me son singalit course, Gaslan God pa sanctify God, pa shigat la, kadena no Gaslan God in Pelnago. Tanya McRae, 2 o'clock kaksakin God. LEUM God flektena ke mo large ke sielen sasha. Now with that being said, kada uche slide there, shibe uche me sifela lapse magada ko sife na ke lensing si saklu. Sife na ke lensing kada uche slide enji ba ke gat ka shi na ko yang na tsumral tigin tricycle len the contact quality lalo. Itiga fashion me that Paing kumbe Tamtail Blanche, Inri, la tuvo from Honolulu, kilo malap. O me acho que au lu to lu model tu tenha. Que kilo malap que acho man. Digin ngan usia slide ke din pel nakat flop no room. Una fasmet. Right? Kilo malap kat fa len lane chinala nakat sumna ke summer quarter da bange si fe mouse kat mea. Dat like March, April, May bange may kisha yok mo spring quarter. When nga kalimenge next week kadata gonna ka summer quarter. Outline chapen na layout chapen na every quarter have 3 unit. Na unit chaf like a koto chapang. Unit aktolu make kisha yok na nien wukle make kisha yok na nien wukle composition nan koto chingapange. Lation chingaw ni ke chingaw dolu. Na vin ko sliye me kayan koto nge lation singal luna ke singal dolu ba wa mata ta ke na bang koto singa kadak chef na lation singal dolu no fonna pa ta ke kat fa gang men outline ni guitar wana curriculum shu da guitar kat ta ko na we na flash na wana ngakal na bang lation singal dolu bang lation mata ke month of May. Na wana ngakal if ka data kam tak ke koto sa summer quarter te sheben breakdown sheben malim singan lation ako ke malim sing kata malim ngem lation ni me gorta ke. So with that being said, kadin kalim ke na la men ina kadin tak peche na masing fast lane na kaywa koto na kaywa malim na kaywa arshife na ke. With that being said, katakan na ke shife na ke lane mishen ko kita ksim na ke week siya pangan kat fatia pleasure lom sin katlash shenri she tengan alu akketeyac niamaya saptasnyal fosnong lalgos na ke tungulya na wana akalami ikaya si pa akalami mishen tikin tres kal da kolgat ke aluin etawi tamle tikin mekil ke Sunday school na sermon na kol ke dutudangan time siya ben sermon Sunday school alun dawi na bangan si fena ke alun dawi alu akketeyac aksakin siya Wuleang bangan me si fena ke Sunday school
Nakaman week siya pangen kada tagas siyete mo siya Wuleang Liki. Pa green highlight that green langan Wuleang Liki taga gay pusap talkos. Pangen me o ye siya magat taga na ke inland na kayo waikak na sila tamal tikin treskal kadin taga na long akollah na inchiyas kay siya na ke flok silang lem. Ating pa yok siya pe med. Kadin di patatyang na nagkakafe fulan fela kadin taga na ako gatlaka siya fin trakin mwetayin taga nagkamol siya nga akollah. El taga muli gatla. Banga siya pelan lem. Kadils pa mo wen siya fan na natal niya ako gatla nagkamol mapatpat siya. With that being said, tikin treskal Planchil correct yeah, we 2:46 a.m. With that being said, tigin kada flock na room confess na met. Tamiti confess na met ang alang siyong sukulan met taxis nga napnas kanu siya. Well, that's met. Nang usut pala confess na met. Una. Akes makinyagat na kaya. And siya. Well, tigin kada flock na pala na room confess na met kulo malap. Well, kaksakin gat. Awi kompenain. Ale, me lang si kasi noon sa kungan. Kasi pen, nga masima katsamsam ko ni kaya yoko. Kadin de lose sight ki me end game inge. Masima siya kadakot na ke. Pa, unsa kungan peda kain si feedback. Agas makanya kat na ke. Na kulong malap na sin matwias ka na kay. Wamada ka sa project me faklan. Nakmanas, kashikat ki makatandang na kaya. Maluto ta pa ngayon na ki mwet duti aru siya ngayon lamisili panel daga likiyac na search ki kasi me kemutan wiki lusi na ki lesson aims na naki kasi mama ngaysyak maluto ta na ki na uskat me na ki masi makatash kem siya ngayon ki siya Wuleang Liki na ifafkat Wuleang ma askemitan na puksima da kanya akketeyac kusakalan kasi katkebe osain dem la osa ipusap talgos bangin masima puksima akketeyac malututsinga nakadeflok la liye na ke mama inge siya ki ke Wuleang mata kada daga ingan rek magani pruin orela revelation singan na nusi kata shik me background na ke leta singa ipru mga taskeo pakanten me kain in fact ma orek lagi leta singa ipru siya neke author ke teben na ashma sima
lektionik na likiyac ke kumindi la siama timas maslao. Si peser nga fa ko inge na kung finikes la leta na sin matrum sil Paul. Kumali sentence ko imit ngan simlay nil Paul ke. Kung finikes na ke Galatia o yepe. Ephesus, Philippi, Colossae, Thessalonica, Timothy, Titus, Philemon, sentence ko ikangan dogmatically akalimye machimas maslan, author singan, papol. Pesimam sum nage Hebrew, leda singa, tena akalimye. Nake, Bible mata si ma limsili pa nil display kaya. Bible medal nata siya mo katsya. Artiri fak mo ashmet itkosh. Author ke mga singe aspe mga kalimye ke scripture mga spemo Paul pa author ke ta in kan dogmatically kan likiyac na ke sentence ko emet ke KahsInKol singal dolo mga kalimye Rome, Corinth, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, Thessalonica, Timothy, Titus, Philemon, Paul simla ke iprovak makatsya. Nara masimay nan yuru koma pa, masimay kaidiya koma pa, ngan mangat, ngan matal. Fin ngan matal wangin ke, ana siya makakumas ke, we might as well back it up. Gwigun mwet na bangan. Mana kayo makadak fashima, kat pacl wangin ke, we will suffer great loss. Masingan kalam sikum. Nara kikadikun, student of the book, kikatakarala approach slash nage leda singa. Lela na siya din kain fair submittal insang na sin kalan ngan madal in kolkat kikat fast na meta. Now having said that, kingata kay in kain okuku nene mama leda singa academy na siya iprusaptal kyosha. Lelang an mouthpiece siya ngan ko Allah siya ma dafala ki kaslan gata. Lipit siya siya kepes ma Moses Paing katlige Exodus sapta singal ya. Kadil fact na siya len kan dafo ang nasindalig Israel nga. Ilosin som na siya bon final Sinai. The metligi ilosom lentolu ilosin set them apart. Inala na akollos de, nagilosom na siya pong final Sinai, ilosin otmoton solena. Inwan mailos us. Pangat pesi mailosom da, kusushikyak, eng palal, sarum, mga naksang ilos. Natanin fong lalos anara, ilos fak mo, Moses naknasaktay kumakay na som. Siya Moses ilsom. Na mas kalmen faxing ilsom ilsom kalngayak yurin God na folok. Nakinga ako mekun met fake ang akalimig ikalangan matal. Lela na sikom inkain diipit siya singan ngakom som kalngayak kikaslan God. Moses ilsom na yurin God. Kaslan God paan ki pebal nada siya nga. Pebal nada siya fak mo. Acronym singa BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth. May fakik na si kummetliki nga kung fastigi fella singa. Na kalmen fastigi fella singa pa, maula sa safla. Katoy na met mga praikin ma, metlam taingena. Metlam taingena in kanta asurkin. We all handle grief at different level. Nara inusin na si kum when the rubber meets the road. La aslen si akollah tari. Nga kung fin mutulle, pang language lan matlalalfungi kat lalalfungi, kat mutulle, ema ikekla kalya ka, na mano siya ikla na ki glorified body siya, na kade suwak na kipakanyang siya, matlalalfungi abangan. Whereas fin mat siya mutulle, ilti lalalfungi,
na bangan. Skinget talian singa ka mutawaek. Look at the end game na ke onso ko mametlas talas nge onge kine. Na oya singa na kalemila mo si sina masum kalinga yak nge ke forfashislal mai kolla taliknin kat ngene mata kantu na final ni ponget la lie felino leanga eldena we so ma utaka petsa sekel ita kyang masa panasiel convinli ke meto sapta singalit kos siya sel folokon alma el represent met mam nalalfungi mamutulle etaka na yetan when kulo si wanan din kat nara kat masak na mole kailos may mole in pesima rapture singa sikyaka oana Elijah siya el so ake chariot of fire a fin de inak pena demonstrate matlalalfungi in pesingan ke rapture may talakyak na ke manu sasi so na ke pukanying na fa second coming the ko na tukun second coming na retribution ko judgment of white or sikyak nga ko min lila makatutinge te mena lesson then a curriculum bakatashkenge inusia na shesh kadina letala this is when the rubber meets the road nara leta singe akketeyac it was written simlamet liki kosma etake istrilan me destruction getembal singe 70 AD na akketeyac ke pusingaul kepena leta singe fasingal sian vakla metol na kayo walan majua elosara orek makunelos len na kayo erakanin kisya sina pel na kayo tasak ta may kisya ingit yan na kain ela makuluka may kisya masamsam kunyak nge emetoy nge el falokle kusfin isam kakketeyac sila lemisilipan kisyan riya alter siya el bena kanekalosi in kain takain na burn offering lalo siya may kisya fear lalo siya ngetlanik ipel sima elos ta fong in kain usya kosonge in kain usya in may kisya lalo siya na maylo saran pa in sang ela makuduk lalo san na pakketeyac nge tasak ta may kisya ingit tiyan na kain ela makuduk lalo siya may kisya maylo saran afun ye makena makuluk san kelusen yeshi na rituals and continues ano day of atonement ke yeto koan nara takana siskadin me liena ke faxilan author singe fakla kos we pe palakin kayoklan mit kapur ke soma los na kaywa kos matang la tieto aske mayen kos etala shakna asmalosya wolikima inge si oana nito masi mga read ta fana stari ke prusingal don lagos nge pange kata oya sema kata theory ngemta no gakkalem yela anain pole laskela ta singe na fakla mo sema simwe el siume mtai ito lera sim silalinge men mas akkalem ye ke prusingal don long lakos pafak mo kasi singa ta kange sang long las na sin met ko lowosan kewa na sin metlan gat na kewa metlalal fungi uyasinan idale elos sa pabelang lalos na siwos na fakla mo simasimus nge as companion silal enel patamote pakketeyac ke prusingal dolulong dolungan makena usi ka background ke mama saman yakela ta singe mayen mas akketeyac na pai prusingal dolu vasnol dolu vakla ke kasaf lange ngakka fesiwos metuyakin lalalfungi kosin mongfusesh in porongo kasinak kay lakinge
The leta singa samasta inge tiena lois. Aki ko sinta la tomote, mwet shell ikeklali kapur, elvin sign taka, ngai fau shellan wia, ki ngai fashot na euros. Na ba Peter lakkalemye, ma, ekain Paul basimus leta singa mwen, kelu Peter tolus, ngalme ko shingalon ko shako inge. Ko sinan ka kimong fusastan lem, la elesot pelwo, na si was ta kosin kain mule, oana ke Paul, met seo kuyesh, el simfak na si was kel, orek magen lalmet met, makadil sang na sil. Paing mal shuman ke, in la talal nukewa. Ashkata maube, in la talal mamet, so lal kong, emet siya ko silos tie, akketeyac paike. Oana los mutara peki, kata kais, ke kasin mas lao. Ke mainge elosivanara na mula losin kanaw siyakle. Na pauskat me na ke main message ke lata singa ipru. Kat finita la mes central message mapuk singa takain shaman na siya. Nakatsum na ke ipru sapta singa alfa singa lakos inga nusiga din ko na ke fakla. Ke may kisasi fan na elaksi was silos le neto siaknas na siya tari di kimakulu. Na central message nge e continue ke ipru singal fa singal al ko fakla oinge ke makulu ka yakletari sima kisena ke ela makulu ka tesivil enenaiyak. Nara shamanyak centrality ke leta singe na ke sham kunya na ke may kisasi fanna ma aksyo sila makuluka ela makuluka aknas na sila tari pelsi fanna na nage structure ke leta singe ke iprunge pange masi mga alukunemit online ke wikal ko sumla hindi kan sham ke superiority of the person of Christ. Napamtawaek ke ipru sapta si fashion na ke sapta si motash kenge. Ke superiority si ke person of Christ singe. El daga nakkalemila Jesus el woliki better than the prophets. Napakataya ke ipru sapta si first sin ke sapta sin ke tolu. Na fact pala Jesus better than the angels. El wolikipe superior likipe ni proven na kewa. Akketeyac kipe asumne ke fas sapta luo fas singalal ko shan. Should be na fakla Jesus better than Moses. Ipru sapta tolu. Should be na fakla Jesus better than Joshua. Ipru akos. Na but Jesus better than Aaron. Metol falatsimit. Ma me. Ora me kisenge. Pasam kun ke ipru limekos. Kadin kan liga ta nage composition si kila ta singe. Nagatsam ke superiority. Nagatsam kun nagela el paeta kan rela the new and better covenant. Paeta ko ke ipru algors. Foson kos nge singaul. Na falen dok. Nara taka kadin askela me masima tashkenge pasam kun nage Christ is our high priest. Na ba metdi gatsuang ne saptay algosan, kadeli ke saptay ko senge. La Jesus el falat woliki metol, kana si metol makalemiyak, descended dikian Israel. Ka finne ke metol falat simit kaleran. Nara pa el siya masumasta, writer siya marela, sumasta lata singe. El dagan taka usye ke kas fototo. El dagan nakkalemi ke kas fototo la Christ el woliki flatliki askalenaliki oana siye metol
finan Jews may kakketeyac may Jews nge ka Israel nge siya makade chilelos le pana ke priesthood in elos in karangen na ara takana siya kakketeyac Masima takain tramanya kamama urek ke pel meta ke urek maganya Kosrae. El takanan foreshadow covenant si my wolikina masima ilustam take meta shadow si my takain replace ye replace ye I priskeleran ma ke mama urek ke me oye ma mata milos mutake oye nganya takake superiority of Christ. By the guy na kalemia nara kish basing and pasi sara malutu chinga the guy tramram kun Wuleang wolikina ka Wuleang woliki na pataka ke pru saptal gusngen na metiga de taka na kean background ke pro yokshibega din establish context ke medu dale yokshibega din dake ngayon shumanya ke context ke la tange Siena ke gatramon ke context ke gatramram ke Sam. Ka ke katena puksya ye. Finna bugin masap. Ka bugin ke akalimia bugin wisdom. Ka bugin bala mama akalimia ke Wuleang matan. Ka finna Wuleang sasi bugin bala sike. Na lemi stelipan metli nge taka ke malutut siya nge. Ngayon siya unso ko nge. Na kumtakan kya ke lesson context ka composition introduction nangataka nga ni Kuya first by first i-prus up tayo ko watching gisingal toluan na pineko ebangan mga me sige nga kain ngasi unsa ko nga kum ndak sekwe naspel lumbe kumin kain akollah ngasi unsa ko nga na malap Oi. Akollah next. Silpasang tikin. Okay. Ayo, ngaski. Here we go. Katip sila unsa ko nga na lamisi pala ta kagarikat.
Well, kuloman lab ke background na wo si matikin el tagal likiyac share kadin me akollah na keliti sila inge katesh na kadin si bakal mo ni akyoke la kadin pel singe wana Israel akademike kata commentary inge kalye yak na pa matlalal fungi ke pel singe naro Mwechi mamut ko mas la pas mas article ke ipusap kalio fostolu na ke akos nga. Akalimina angen na kot ekang foka kat fintia loin na ke molela na yok shinge. Mwechi was the member of the one that being persecuted. El dia kayo na kayo. El pala kayo nga. Na kot ekang foka kat fintia loin na ke molela na yok shinge. LEUM ilta sifena fakak met ken kenek in molela shinge. E lo sha talong ke los akpay na shes la mayin pay. LEUM sifena we witness la LEUM ngan pa akalaminashin those are being persecuted. Na mwechi mashimun slide shinge nakaya matlal na kayo. Na daga likiyac falat on Jesus Christ. Manimpel shinge may nga persecuted ne talaman siya tal me they're scaling back instead of standing firm to proclaim that Jesus Christ pa akal si makalamit ke fos luto yung elos scaling back in fat malupufen it let Jesus Christ naro much as mas nangel taga likiyac superiority lan Christ metiki lupufen Mythical Moses, mythical Aaron, mythical matol nga na phone na. El pa mas ma phone la. Bangan siya oya may nagkalim kala. Meti brungay, they're scattered. Believers nga scattered around that time frame. Na elos one of them scale back. Taga one ay nakalim mo. Community nga some form ken si pang kumram. Pa may scrolls nga ta kunayak in the mid 1900. Tangasum di ayen chingan ke 2015 manan caves mga ngan sumuk lagan chingan men taykan kun persecution ngan. Na dal scale back tila proclaim Jesus Christ. Adantak from kun masaya in replace manapay chingan. Na para taga may mas tangal taga ke ipusap ta singal chila lal fungi. El som shitba akketeyac tak na met me ke Israel na tingkat nga. Abraham mataga takan na. All of famers get faith in Jesus Christ, in faith kerot malan God. Nataga na si komo siya it's the same concept. We cannot scale back. Jesus Christ mama phone siya. El phone na, el pa usi mo siya. El pa may preach, el pa find finality na ke in kanagin mo siya. El pa sitting at the right hand of God Father, intercede kaya nga akong tagalong proy na siya lingin lang. El falati gilupufen. Falati giakwakla siya Moses, Aaron ma. That was just a foreshadow na ke preach siya nga. We cannot scale back. We need to firmly stand, proclaim kaksakin God. When at the Liki
a lot scaling back. The gonna get pushing al siya, the gonna Hall of Famers get fate. Pang ako minan stand ready in Belnageo. Katsano vlog lan lame. Persecution nga ito. Be expect that. The good news is Jesus is katangla. Katangla. Now we need to faithfully stand firm, proclaim. Kaslan God. May aking chuwuyel. God, we're here for the purposes glory. Manakewa glory God. Glory na sing God. Wangin yan ang nakamiti God. Finne. Kayo ngito ka na siyas. Kading kalim kela. Wangin na pa'y makain sang compare mo siya akketeyac na sikom dari ke romalikos. Fasingalalikos. Mariti na nga flong ng pelo. Narun. Tigin na aksa fila mo dito siya. Romalikos fasingalalikos akalam yang. Nalalal nga mo makat kayo keng pel siya. Kaya kain lamaya na kaya wala na siya God el fa akalimi na siya. Glory siya sim na kaya Bible atari el mo yakilan at tolo. Glorified bodies. Pakadita lalal kaya fintrack siya pangin. We're waiting for the glory to come. Now with that in mind, when na pay ng coming scale back. From kanal Jesus Christ. Jesus Christ when and proclaim again. There's a sense of urgency in fakat na fakat. When katnikin bell. Katin fakat na fakat. When tayo flok na kakuklan God. Kulo kaksakin God ke background na wo. Tigin tres galing nga flok na bell on fat na mit. Tayo na nagabell lang. Kulo malap. Kaksakin God came, Mr. Lipa, ngan we ko yung nakulen pe. Dagalan met chiluma, dagal tukun, kat kasla kay kesla. Confirmation ba dagal rol, Kim na Charlie ngayon. Amen. Kulo Kim, kulo. Na Ruth Charlie, Laduwo, ay rol, Asmalin J, na nag time-wise ma, patsamram kaya, Finan California, ni may course, lamngaw si likiyac kipel si ma, dagangan, ay pedam dal plan shield daga onolulume, ki auluom ni tangalon ko siya pa akketeyac ngayon. Na ke samsam lo makdayalo man, pangan kung samsam na ke persecution scale back siya ngayon, na ka relevant si na ke maludige week ngayon, ba compromise si makadin sinsin ko yun Ba compromise siya kulo malap. Ba compromise siya we cannot scale back to become one of them. Wow. Not the fucking one of them in makuluk siya mo. Kat fucking ang weapon of all academia. He become one of them for the sake of the gospel. Mm-hmm. But we cannot be compromised to be in this world. We got archfellas, but we're not of this world. We got converted, sorry. Got matalad from we cannot scale back. If you got genuinely born again, get akoklan God, nothing can touch us. Rome sapta alkos. First tunul alkos tunul ya pa makalmiatikin. Wow. Bangan. Wangan na pa makan touch us. Misya ka mo, wangan, there's nothing. Aro ko malap tikin. Na nakifaxilom ngayon, mitigate fast na meta. Pingum ko elaborate ka dasik na ke for the sake of the gospel. Kaya faklum na kaya mayin manayok si Besi Pang and bring it to the lower shelf. Pingum ko But bange oye si mak Jesus Liki na si kum as Christian, as believers. Enta ke glory lal. Enta ka level aklu. Tabal la lipufen ka become a sinner. For you and me. Likiyac wala na lang na kay walang taga for the sake of
seek to save the lost. Now, they got born again as Christian. One of Paul was the chief persecutor of the church. Lekker na tamaskan is persecuted me mwet God the body of Christ has been pakotin yok God lang sikaw God elekalala. Miraculous, divine, miraculous conversion singan the kakalan. Nake ngon ka dikesta na sila ni pakotin singan Paul likiyac el som nage en nagawa. Len som become one of them. Nage me choose nage oya nagawa mali nage kaini met nagawa. El become a homeless. El become a me orphan. It become one of those, but not compromising the gospel. El som nagkakapas na kayo len fact gospel ng lem without compromising. Manifo el dietary o yeshima. Nga kung matulad fung yun na aspect ya. Katina me become the world. When makalimik let alal son ngan son sa peving gat lang si fella. Katina lang si kat. Arsh pound tree magat som in fact a gospel and got the become one of them. I got some in fact a gospel sing. Nikin na nga akketeyac pa yung machingan ko fun na ke Christian church romantic interest called we don't compromise. We don't compromise. Watching out about Genesis Nuke Revelation. Alikalim. Pangan especially ang amo kumin build it down nagi lower level. Mayen di uska giyala. Paul som lututsin elchama kaditama simututina lalmit win belchokel kemaliel. Nafkata elsom lututsil ni safla yeldaka chief persecutor shi. Nara ikan from the elita pela me kalmeyen persecution when sifena elashke o yechingen. Pangan Judaizers when that strictly in the baseline of the Ten Commandments. Moses me but Wuleang such as it's better. This covenant is it's a better covenant. The covenant you got from in the old was really strictly external. Now when talusipan na oyan molin may ngan et na kaya oyeshima to worship na malan God. Now Paing Pharisees ngan they were strictly by the book, adding more to it. The Bible connect na man. Mga latilak kamaliel we mosaic long and this is not what Jesus came for. He came for the internal sanctification. May turn around transform, being transformed by the work of God, not by the laws, but by the grace of Jesus Christ. Why then Pharisee of the Pharisee, stock of Benjamin, then the Pangan. Len di na pa ipakutin siya. Len translate na ilalikalim kaya. May experience. Nang ako, man ako makalimig our spell time frame luo matago. Pelsi ka disuse na. Pelsi matsuga purpose of life. That's the same picture with Paul. He really understand the purpose that God gave him. When if nga ako matago, or makin tripel asha, it's gonna be like Paul. Kad kaya orang na mukukulan may ito. Kad tinalinik, it converted. Naliat na pala me shipen mo sila nga. Or tol la managawa in the past then the gang pang Jesus Christ himself crucified by usi mo pap. That's the purpose of life we're in. Dahil so mara ministry lalingan in that confinement, let they convert it, let they become one of those in the world, but that ga usi gospel jingan matain for laulia pen ba machingan pa usi mo without compromising. Kulo malap tingin ko malap alam mo na pagsincheck suon ka din maman masera naki o yesinge men ke ngako matayang naki maswas pailan ka ata hindi ka sanram ke siya Wuleang wolikina na
Eliasi nga kumin shamram ki Wuleang si mawulikina aga check na kapria mweta nakimasa pa. Creation and akketeyac allo. Kadene na kadin aleloan le kadinte convoludi amayen kadera Man na na pwede kalmin pakutin sing. kamala katika shibya sa parak limpin jaksing pangayan si may na nalikalem dispensation of law singe kikat astari ki ways na ki kalang pakutin singe masinge pangakom orakat ngayang inange come as you are the kana lame status slash kasi come as you are nakikasin gata. Para Jesus in fact, I did in righteous, for the unrighteous, which he understand himself that when much he was in Makaina. The when self-righteous ways of thought process and Pharisees and Sadducees and the 70 bangan mat calling and all right, fact na okay. Aw, kung tell she was kalingatan na kay unrighteous. In the backdrop, ito na tala unrighteous pa. Bangan siya fulat sila mat Pharisees nga. Nang ako minandiputat yung nagimasi nga. None of us are righteous. Only one person. Ba, sette si makumuna kulukle, lengo saka. Aw, kung pauskan matsinge, naki, kan mange diye, panganen si ma, righteous, man. para nga, takiusin na kaya May call, bang. Kung saan ka may call, siya pa Kosrae langgalang pakutin singe, na sin on church. Masima limit. Exactly. The unchurch. Kalang pakutin singe eni na. Omle Jesus din na liti umaloy na liti like Jesus kanta na the scribes, the Pharisees, the Sadducees, the leaders of the pangaliti lalel ko len expose o yelal dalingan na. At the same time, invite the common people na kaya, hey, bring your stuff. My yoke is light. May kumdalong na kaya, litut kikiap ngan. Bring it. My yoke is light. May ngan, phylactery, meron vaga. Dahil support mangan being righteous, or one in grace, one love, singay na los. Wow. May pakumta si pangan. Ora, kaya liya parang ange. Kimasi may kekla na siya nge. Katara pa kaya kiyang oldari ito na. Kat kapri mo ito. Kat kusela mo ito likilang kalang. Bako tayo silang kat nge. Masi ka misa pinsaksing kaya. Na umni, para at the right time, kung ta kain from katin katin sumni kimasing ang takon na kimasing. We have to. Mat na kayo wain takon na kima foundation siya ma chisya sila lang pakutin yok man kat pagadat kaya na umni arsh masaya ma lang siya kat jak pe katina nusi pe to the praise pang praise lang kat yeah to the altar, bring it to the altar. Sikat na manas kaya mga this is already bring it katikan ta wuk patla pela katnikin pela we need to come to the foot of the cross, lay it on the foot of the cross. Pang masya polilak kalam yung pakutin yok man God. Now we will get persecuted as Christian. But stand firm. Stand firm. Liye matlalad fung kasaptas ngal siyangan kay bro. Liye madal akiyangan. Hall of Famer get faith in Jesus Christ. Pangangan. Now Paul himself, man, that guy, it converted natin. Wangan may tigin, wangan na pa may get non kasyayan. Jesus crucified. Manil connect the pangan purpose of life singan man ikilikat lang na phone na ikalam na phone na matlas ko siya nga focus na kemasing namnas mat ko siya pro ito matlas na kewan follow na kemasing. One much was like tigin tricycle, one much was like lipan. Jesus Christ mo kayo na. Katinan relationship siya pang. Stop pointing fingers. Stop. Nga may ke alu siya mo. Taka na ke relate yourself. Relationship.
not religiosity. So we need to really be very mindful for the last 40 years. Be kadindi taga tol na man ka wata ka na kamapay. Wana ikat na nasyungan tikin. Mwe kaklan skewa kadindi la. Kat fin de loing na ke Wuleang sa singe. Wuleang ma woliki na ma si meta. Taka ke pelfal. Kasi ke pelfal. Kipelfal. Nakat me kat fong wel na katena itala me katara. Kat kumni kat na nalle. Pero somma. But we need to be very wise. Kung saan mga ngati siya sige, kung ne kadina kadin takaligi nanakin may takat muling nga na pamulo. Namas medyo ang frana minang yan witi rom singaw for singalakor. Basta met. Tasok tayo los epang na siya fakay los fintil alal funginel. Los alal fungin fakay los fintil long may litikel. Lo siya long meliti fakay fin wang met fakak na siya los. Kula man la pang doctrines of calling singan. Taga singgot ke August 21st, 1852. Someone need to preach the gospel. Na daw long when o makalam kaslan got something kan flock. Bisya. Amal. Metos ngal tolu for kakos ngan. You makuna kumatigin we sow the seed, trusting in God lamang kaslan mo. Kosrae Liki double-edged sword. It's a living organism. What Jesus Christ, pakas. Luke Chronicle eat course singala course na mas kan riti. Singal eat course sit back kalam yang. Elos fin pro na sig akollah ke for Liki makluk. Milos ero na nga fa longolos inkasao me anak manas na shelos as feedback akoteyac and chelos. I should already memorize that first. Man not ko na forcingan ke very on a daily basis. Nara kung kulang manlap pela Lou Carter kim na Charlie na tamle likiyac Philippi siya long na flow na pela tikin na kan Una. Basta met kadin meloto ilape simetlash. Philippi siya long liya. Akalamiyang the Keshben Kalang Lanka, utakot na siwos, the kawos in kulacnsap Christ, take a lalal from Makena, kekawos kayo pacl. Pangan. As followers of Christ, be mindful that you will be persecuted. The shakta wana kadakalam mika room saptalikos, long singalalikos. You cannot compare kayo siya mo si makatash ka na kaya glory siya may tago. Wuleang na silang kati tago siya cleansly. We saw it. Kaya Jesus Christ mulyak ka lang aktolo. Sharon na manol. So on be the shame the transfiguration. Naro. Dudulang in siyate, kan siyate, whatever time frame you in, be mindful. We will be persecuted if we proclaim Jesus Christ. The katangya kletari persecution. Telya. Mas mailya pa kung stand firm, faithfully, being transformed at the same time, persevere in the word of God, proclaim Jesus Christ. Panang katramram kun bege make Wednesday. Is break singan, is cup singan, in remind la akketeyac God, likiyac 2,000 years ago, na kung proclaim akketeyac singan, gospel singan na sinfella na phone, as you wait for his coming. Pangawaya sing, pang connection sing. Natigin na taga, pangan il pamutul flight shafla siya. Pagkan tayo kung si background na mo si tani. Why background singa wala, likiyac na pay. Agat sung naswan na kaya, first by first. At chicken lang ka, way, kasi ka interest call, dududangin siyete la kome, nga factor, kaya nga open up the can, spill it out anyway. 93 na 96, kaya nga ta station ta koma, dududangin siyete la koma, siya na liki, dududangin siyete la kome ngayon la, kaya sabihin, akketeyac kat na si ko.
Now let's proclaim that. Let's continue to proclaim that. Matlas ko sana kayo ang taga nagpack din. Ingkani kin mo sa wong. Now with you, matlas matagal likiyac, matagal long mange, matakin mom siran proy. Click natas na kayo, matlas na kayo ang flok akollah. Kadin na kadin akollah. Akollah siya pa na kadin Long malap. Tigin. Hey. Setela kumyo siya wangin alle. Ingin lang ate kamta. Kawusak na masinga amta. Takagin siya ngal what this money loko. And rada siya super na ngalin si. Agata kamta. Oy. Kanta samram kin mal. Umli that's just the claims of the glory that is to come. Long malap. Na vloggen nooit pellen dingen. Vast naar met. KahsInKol. Met klasje. Well, Tingin siya. Kaksakin kat ke. Lowos. Matwan kat. Kulo malap. Talala kulo ngate akalamine ko. Ine pa. Shepe so apaliksu. Okay. Ne shepe. Proud daughter of Makalina Kilafa walk again. So apaliksu. Kulo malap. Ke introduction siya. Tayo na. Kulo malap na. Pangan Rome algor fashing algor. You cannot compare the suffering we're going through. And I get glory in my father. Kulo malap. Amen. Kulo malap. Kule fashingan natin lagi. Son on course on ngoltolo. Son on course on ngoltolo nagat usut pelo kun taga aksa fila. Wana. On course on ngoltolo. Matlas katikas pen amta pen alom shumanikas pa pala wikat pen na. On course on ngoltolo ngon lan gat pa eseng mo. Wangin sipen kolan mweta. Kaksakin na wiowos masin ngon lan gat siya eseng mo. Kulo malapi pangan panangan tigin tres kaleltaga metigelar background la in fact even the got pasam from then leso pange premises si magatash ke matlal fu elsom mail oro weapon ake me mo si elsom na ye finola is masapsil sinkat me papa na mit christian si metigi taga ako lang fakir ka kung meron som pro ay siyak sinkat na nikas na siyumang when ko pa mouthpiece siya na taga as your mouthpiece believe that the Holy Spirit is the one that's speaking through you. Kung mouthpiece siya fan di interest ka lilishus like me 1959 nga 1968 gospel singa taga naike Abraham tak taga Genesis 3:15 that's 2000 that's 4,000 years ago at the fan na taga nake marching it was from humanity, from human history, eternity past, eternity future. Nakataga, kenas ben back to ng God, wanang akalamia. Shetila tiking trescal 93 get 96 ha. Tinawo like wala na si makatplak tingin lang. We're not answer that the malak by malang God, we just come here as a peace mouth. Na ngon even ngavan na yung tiging tres kali finte malangkat pa ma KahsInKol lang som Liki may nga convicted la mawlin purpose of life kam mawlin nga din live for Christ man nakewa ka darfing fella siya for the glory of God pangamit Christian kat tisid ba kay akwaklan fella kat uwe me akwaklan Jesus Christ Genesis and Revelation. With that being said, tigin nga vlog not. Kulang malap kaya force na kayo mamataga. Kulang malap. Kulang na si Osma kashakat ngan na kat ene na kadinte we luti Kosrae la mweta en somna yurin gat. Pasis kadata ka na akketeyac siya Wuleang Liki. Makatash kaya. Panga siya siya makadat ka kaya na metikita somna ke iprual ko siya. Dahil met wias ngin yakla onze gonge nagat vast met. Well, atip sila onze gonge vagat vast.
Lumalangsin, Mwe Read, Kimrolar Smelem, Bagos, Dipsilangan, Nakadengin na ako lang first mit na ki Mwe, Malutut siya arshim das ki belsingayo. Kadak kalimidari na ki Sifean, siya Wuleang Liki, Napanangaro ki belsingayo, Usiya Mwe Read na siya, kadin ka inta kanike, Napakat first na mit. Mga Mwe, share screen na inusi, Mwe Read nga din aski sabuk si fanna. Here we go. Wuleang Liki, aske iprualgos, fascinakisngal dolupa iprualgos askea. Nanake gostiyangan, Jesus matol flatlash. Pangan special ang fact nage superiority lan Jesus Christ over the Hall of Famer makalimia ke ipruskal singan. Na fashknit ke meritsinge etari nakataga orela first by first akketeyac ma asha kadinaske me mafonsi. Kalmen manake wa makat fucking pa ashimatol flat oingilash. Simata lebo leyot ke trunlan gat flat na ingashaw. Ilara rek malan met tol flat inen matal na matal. Auke wanak tak na paye. Shetulokun yesin gat at yesin met. Met tol flat na kewa shishkiyaki norek kiseke Kosrae. Emasang na singat. Kimainge met tol flat lasha enina inaspe mail kisekin. El fanamata fin fela el kantiana siemetol. Mayan osmetol inara may kise oana ma sapkunya kimasaplan machu. Kilo sara rek malantola elo se taina ela mala makena ma rekin kasao. Ay pena mamusi sildara Kila ko inorela iwen aktak madal kadil da fact na sil
Shike ko minarama na kay na shikashak mo akketeyac na siyum finola. Inge orekma kunen met tol siya itak yang nasin siya syok shipeliki ko kunokon maitak yang nasin met tolingi ngie. Weapon na ke Wuleang siya eloralen marston God emet lala woligina Wuleang siya meta. Mayen kadel akia Wuleang siya inge fin masya efa akuye mulan meta woliki meta. Wuleang siya meta funa koinorela shipema ureklen na ke lakantia enina nos siepe. Tajakta kadel connecta ostafung lelan met lalaki ilta fak len efatako ki ngaya sifilpe akia si Wuleang sa yurin met Israel yurin met Juda. Evati oana Wuleang si siya ngata urela yurin met matalalos. Kilensi ngata shuke paulos akololos teligianitia ilos siya na fast fall na ke Wuleang si siya nga urela yurolos. Oinge nga nget talakalos. LEUM GOD fa oinge. Paing Wuleang si mga urela yurin met Israel. In Belfasho nga fa filia masaplok inaklalos esa mosta en cielos. Nga fa katlalos elos fa metlak. Wangen si cielos e fa in fact na sin met in matan felsel. Ka fact na sin met wiel. Community LEUM GOD. Mayinilos na kewa eteya. Sin met shishuk ni ke met lulap. Nga fa malkan na makluklalos. Et yasifile sam masatalalos. Kikadel shamsham kisi Wuleang sasya. Ilorata Wuleang si meta in mai. Akketeyac ma mai ekalawi evasana wenginle. Na Paing Mwe Read si ma kadetakay na akketeyac o nakipelsinge kadetakay ni inge orela prelash ke merito. Naknaswiya kipelsinge kada pra ke merito insyak singat papengashikat ke discernment. Si wisdom lal. Kadinito kalmeye ki masi makatriti kataring katrani praya. Kat kulo malap na simgat papa. Kilang silong uspama wen kulo si fan na natum. Elta ka falat Liki nukewa makketeyac ki Mwe Read ke Ipru. Ke Bufan ke met pacl ke Aaron ke Moses ke Joseph. Ko anasiye met falat saye. Inakketeyac la wen kulo si fan na natum. Ekom sa pacl malanda ka inakiye siya Wuleang siya kaliki mamasapkin yak na sin Moses. Kat kulo malap na simgat papa kipel singe mel ngaslas na siyum kuminikay sa kalmen maluti singe na siskewa. Ke kalom ke lalmet metlom ke lang silom katlal vingim nak meroinge ke inem kat kulo amen. Kulo malap ke Mwe Read si makatreat ke taringe nakade dawakin fast na met ke akketeyac ma aski belsinge naknaswikat. Siya Wuleang woliki ipru algos. Ki fasimet ngen fakla kalmen managewa makat fakinge. Ba asya met tolfula doinge las. Siya matale poleyo kitsunlan kat fulatina in kashaw. Nanaki managewa samsam kaya. It is the sum of all. Ke inge na kalemiyak na Jesus is our high priest. Elpa met tolfula chilasho. Nael me likiyac inge na ke en sima ay wala in kashaw. Pakile poleyot. Sin gat papa marsin kashaw. Na pitse si ke Christ masulayak la inge.
Pilos carbon gas gun na ke Christ sifac God na sinmati pruma samsam kunyak nge. Masing ita liki ta likiyac na kiyan ke lepo leyo chingat na sel Christ. Si pesir likiyac ke lepo leyo ta manit falat tiki matol falat ahil pa win na tingat. Kikat samsam na ke even nge inge pa elos fact na ke en matal na matal au ke winak tak na paise. Sa tulokun yak singat et yasin mwet na fakla pangan enin mata langat papa. The ultimate eternal destination for all who believe. En na siya flasi sin matalal fung ima akwot na we pacl ke puksipen na kalata sipen nge saptak or fasyan fakla. Wala silang kadinge mapenasish. Da kadin ka inutyak emong na yorol. Inge lela kadin karanganeng dan wangin siyesi was tiyawi sun mong lese. Finrak sila singe na siya may kawak makawak kunye mo lash. Sharula nakko epay. Elsekat finrak ke batisas. Siya shasta ke listos lan temple inga sao. Nainen matal na ele. Sisa sila uikatle. Uchak tari nain matal si inge metikikat. Inge el siya matol falat nitok. Inarorek malan metol. Oana Melchizedek. Nakikat samsam ka na leprem ke all of famer nge fakla ta eprem el ta sano siye. Sano siti siya kadele fella mala masahila. Siti siya pelang ke efe on mapatpat. Efe nakuwasta ka siya na final sayon. E nagisiti lang kat moul. Jerusalem in Kosrae 1,000 paspas de wuven oswe. Napafakla era to eos masisya yokligina makatmeda kainli. Therefore, an event greater reality than what we can see. Napafakla fela si makatash inge. Merely representation masisya al nake ananas nganasi shadow si lulia masima efatako siya pa akketeyac ke nasishke masmasta ke ipru saptal ko swastime ko sifac oinge. Kelo sa rorek malan tola elo setay na elamala makena maurekin ko sao. O epe na mamo si siltaro Kil ako inoralay winaktak matal katil da fact na sil. Sige ko minara nukewa ina na sikashak akketeyac na siyum. Kishi pese inge or a 4-4 if I like Christ mo falat Liki vakaklan metol mata kulacnsap kilom nuk kit katempala. Wana ke akketeyac ke fasteninge. Napauskat mi nage fasyak luangan fakla. Ilororek malan metol falat inen matal na matal okay winaktak na paise tulokin yak singat at yasin mwet. Fassimid el sumanak akketeyac Christ ilak flat yak likiyac lepo leyo singat papa. Paing masih mga treaty ki fassimita. Nakifasyak lungi kita ka fakla ilororek malan metol falat inen matal na matal okay winaktak na paye sa tulokin yak singat at yasin mwet
Fosak closing a shaman, akketeyac service, kulacnsap lal. Christ, el sema akketeyac, masima el kaksakin exaltiyac, el met kulacnsap se, kilom nuk madalin kashaw, tike lom nuk, sima rekleke bun mweta. Nakilimila, Jesus serves by taking his rightful place as Savior and Mediator. Jesus il, or kulacnsap lal ki pelsima, elis ensi, masishniya ki nasil, Thailand metlango, el medin sham cash, pa mediator singe. Ensi lin kashaw, ta shruk ko, ensish, ka ensi makatakot na wenge. Na akkelemila, Christ il folokle na kien makatpapal matawe, palsum na kilepo layot singe. El me matay we in kashaw, eni nalo na pay na sil, siya masayak la sin katpapa, et yeke pun mweta. Katpapa lela, na siya sinutyak na ketron si pena, lalinu siya, ngoslash, ay nalo na sil. Nara, pacl the true place of worship does not imply that the tabernacle and temple on earth were false. Maluongan na kilom nuk siya, ka temple siya nga, tematafong lesi. Tasakta, el imperfect shadow siya. Ilanan masi nga nasi, ma inkain mo si pitsa si ki, mapaye si, e masi mafas, pakalamiyak ki, buksi pa na nga ipru algos, fastimikos, fak makelo sa rawrek malan tola. Elo si taina, ela malam kayo na maurekin kasaw. Pangan mailo sa siya o iya singe pat penada sikyang sin Moses siya. Il taro, ilako inuralay winak tak matal, katil ta fact na sil, sige ko minara, manake wana na sikasak ma akkelemiyak na siyum. Naraki, dako inge, tiya kalme pa, tabernacle siya, lamnuk siya, ka temple si mata, rekla si Solomon, masatasi. Tasakta, el masima tiena fast na pay. Masishki na manapay si ma fataka kipel fal, akiya kinakipelin alulalos. Narafakla mitli Christ, metol fulat makain na pakain utyak na ki enna me ayawala singe. Enna special si, badal pangon, Liki matal, sa present LEUM God. Ashwe. Na misinge through our prayers, ke pray lasha. Anaki kati kesa kita kain lasha. Kat kain utyak na kay tron lanin kasaw. Misinge. Menlistri siyam siya liktari. Na yok na kat na kayo malalal fong igesye len. Ema som matake en wolacna mapatpat si masamsam kinyak ne. Fakla ki masang tafula masi mamata tak fashiyak sin metolchus iltia civil be orsin mastolos. Mayen ayaol leke Jesus Christ. System of sacrifice si malosorek makin meta. Unia Kosrae in orala atonement. In siya kinanakmanas. Ayaw lang mga singen. Kirben Jesus Christ. Kenkenik fakla Jesus Christ. Kenkenik payi emol. Oana ki mas na kalemigi. Kosbeladjon saptas nga lakos poson kors. Si fak mo, Jesus il tapok.
top kolefak, ngapangenik, epaye, emol. Wangin mit sum na yurin baba, fintia kinga. Narake, ikesla, la shakatakkalemila, fintias krasil wangin ki makatashkeo. We will suffer great loss. Mangan the malan God. Connect engan kilen si kadisusle. E connect si pelas na fin fellow. Pasikyapo ma. Nga kumeis kimalututo. Se uskat men dake fasyak tolu e. Katolung e fakla. Mettol falat na kewa. Shishniya kinorek kisya ke Kosrae. E masang na sin God. Kimainge. Mettol falat lasha. Ene na nospe. May kisyakin. Kikatuti ke front load dala mystery panel daga front load ye malutut sima kate alena ta kain akketeyac sendriyang kat samram ke na ke management na ke flock earths mange mun pange kata mailos enina na ke mailos akfashi na ke urek kisya ke Kosrae e waye pe na ke enina na ke tong ma kanin mangen management na ke kanin mangen earths nadal dangen flock nadal losngen e penyak na ke water management kain mangen pangekata mama elos eninain menan ka ke na mayen urek malan metol folat pain sang mesang e may kisye na kanen faka pa e finwangen Kosrae medal kisyekin na fakla metol elos the pakpegin in makinelos pa na kisye kisyain sang ela makaluklalos na pagi Christ ilo na metol falat si bakat fak nag superiority lala eleni na pe inorala si kisye pe na pa som ship yaklal Calvary Liki Daudakle Isaac na final Morea in the kaksakin yakle celebrem mase el typala chisina na ke kisesima rekle ke wen kulose fan na din gat ke mayen shamatalkel makke fan na bakain orela atonement jinge ela makulugo na fakla he offer his own life to God in our place mayne for the perfect gift may sang sima wangen tan ke ma wangen sima sang kain likiyac nara fakla el sifena kisya na la fin saksing wana ke akalemia ke ipruit kos longolit kos se fakoinge el tiana metol flat nie el tiene na norek kisya kelen na kewa na ke makuluk la sifena met na ta fa na ke makuluk lan mweta ilra kisya sifanna ke pel sifanna inak falye pel na kewa kel kisya kana la sifena na konvin nan ka na ke talik masun matwe fal sin sum na Jerusalem lemel wi som pamalutisima samsam kunyak na ke ako yan kafa kamungusima samsam kunyak ke Wednesday el wi som the pacl the being the Passover lamb mayen el all sufficient el pa falling cover is once for all offering to God. Kaya magkisesi makray si Lorella, aron na fal ligi fal. Kaya sabihin makuluk na kewa, ma-cover, kaninyak, aknas na siyakle, kaya pel si fan na kaya magkisekel na singkat papa, pakalimiyak nga. E kisesi fan na, kaya pel si fan na, inakfal pel na kewa, kaya kiseka na la si vena.
Napakisipin ipkunel oana simetol ke mekiselal ke oyen kulacnsap lan na singat papa ta often la oye ke plan si mata urek makunya ke Wuleang mata se ke sacrificial system se ke urek makunyan Kosrae napauskat me na ke fasyaga ko skin fact mo el fanamatafin fela ilakan tiena simetol mayen Archmetolina Ramekisia oana masapkanya ke masaplan machu. Under the old Jewish system, priests were chosen only from the tribe of Levi. Kiakwa kyo yamata ma machusta rekmakun matol masol na makaina takakishuflan Levi. Nabafakla patara kisialalos pinganalin kimelong insyak kinanakmanas kimakluklalos. Sacrifices were offered daily on the altar. Likilos faloko. Sorbebel el tagadi, telkunek longse ba elos mutawaek inge aksasya yela. Napafaksila lemnistelipan ki lutilagi from lochelange. Kilo sara, kanegel talan chut benangit, laniki pelsi malosta. KahsInKol Kosrae eke pesma derek magun sacrificial systems in marek magun Kosrae at the same time met na ke foreshadow si ke when kulo si fanadin God emo ship yak finchak singe na los mutawaek ke long se na fat tempo la ta gamoyen ke vlog se bangen masimadel aknas na siya na fakla Jesus el de make shuflan Levi, el make shuflan Judah. Ki pebla fakla, shikalas gonge etaka ke shuflan Judah. Na ki system of sacrifice si Milos orek makun meta, ki oye si Milos orskea, tiena leila. Lagan tiena leila Jesus ten timetol. Mayen el te make shuflan Levi, el make shuflan Judah. Kishbin masap na sielos. Metol si ene na intaka ke shuflan Levi. Tie ke shuf Judah. Narakat finnesom nage iprusap tait kors. Fasingalun ke singalakos. Fako inge. Nage akwak nage shuleyan metol fin ayaw ulle na ene na benos ayaw nage masapo. Elim na siya mainge pacl el main sina shuf. Son nash metol likiyac in shuf silalinge. Arula na akketeyac el ta susten shuf lalchuda. Mosis el tiena shamon shuf seinge ke kaksakin metola. Nara kiorek makunya na ke oya singanen taka ke present tense shipesima akademia keba. Akademia la metol masamanya ke puksenge simle met Liki yak itngeul metrishuselan tuku miselan lema ke pesima tempo vina Jerusalem ta kanausyakle na kita kanausyakle tempo sa Jerusalem ngaya ora tu yak fashiyen mo kiselalosya nara fakla Christ ta shishnyaki appointed Moed pa metol fulat ke oye sa sesi. Ma woligi oye ka systemata si. Ma directly lo sin ka in som. Na yetan kat fulat lalos. Inorek makin. Na pauskat min ke fasyagit ni mekots kan fakla. Kilo sura rek malantola. Elo si taina. Ela malam kayo na maurikin kasaw. Ay pa na mamusisil taro
Kila ko inorela iwinak tak matal. Kadel the fact na sil. Shike ko minara. Ma na kayo na shikasak. Ma akketeyac na siyumfinola. Nakalman pa, may tulma ora may kisi inara akfolet alulalos. Akketeyac o yes yanayin replikasi kapisi. Maluliya manapayesi ma asin ko sao. Anayin foreshadowy. Kanayin shadow shike. Na masingi tatafla na in orain kalimla. May tulan may tiwa. Anayin di ma tena yokshipe masingi. Tasakta mafakla paila rek mama ilosak fashi yokshipe. Tasakta naki surface lalos ka naki alu lalos ka akflat lalosa. Mailosura nakflati kat papa. Manaki wa mailosurang ilpitsesina ki masima efa samma efa tako. Narafakla kat papa sang na sil mosi silan liye petan sina kilom nuke. Anailen sang me o yesinget silan lila pange o yesima kome masayla lom nuk singena. Na be fact na sil. Isang me warning el na silen. Alam na karangan. Katapel sang na sil Moses silan. Di petan na kilom nuk. E Moses ilta. Ta fakekyang ilan. Karangan neng. Inukwe akwoye. Infal na ki design ka lemlem si itakyang na sil. Shingat papa. Oana ki akketeyac ki masmasla. Na pia masmasla singen. Ki Exodus tungol mekos pasanga ul. Fak o inge. Karangan ang inorela fal na ki lemlem siya nga fakak na siyong finolo. Na mayen. Masimayin masayak ki earthly sanctuary siya nga. Inin reflect masimay takyang na sin Moses siya. Finne orekleta tena oana ta inkain me inkain aten apkranin replikasike. Na fakla any nalu sima akketeyac inge in reflect anain ta oanain fakake lamayakle. Finne ti fas oana masima itakyang ta in kailan kan lamanake petsesima akketeyac na selsin kat papa. Naraki laeta sima kel iprunge. Ite shikelen akketeyac inge sao anake utaklet chon. Ilsom see the claims of heaven. Mana akketeyac la petsesingan takyak na sil Moses na inkain akketeyac pe nakipukla shipean la instrument masin ka sao na inkain usipit sila Christ ilara fakya fakak in Liki mail akfasye anin siya Liki matol siya makatsamram kun nakel Aaron ka finne nake shuvin tol finnen Israel. Ma Jesus Christ ilarana aro inaspit siya sima Christ serves in a better, more personal way than any other priest could. Nafakakla aro in Paing temple finnen Jerusalem ke samsam kisi kedagage fasak megaske sonnak na usyakle naraki rek makunyak o yen alu kakflat lalos aro askal me yen asin original audience ma samsam na singe kalmen faksingan pa ke sonnam sala loskan tunget ang li temple singe naro eloskain akilen
o kapange atesima ilustara ki alulalos ki winaktaktak siya ka finne na ki temple al Jerusalem temple al Solomon manisamla ki kat sham ki temple Jerusalem Solomon el Messiah tu fukla silalos itcha ki Messiah ka sham kin ki itngeul belit kosh ye itngeul sisaklo ke itngeul belit kosh ba equal na ke ang fuko yangeul na temple an Messiah na pat ke siya kosten depend la lalos o nga ye patat na felos na los sumne Babylon na pat ka te temple siya na inge na inean pa temple la Zerubbabel temple la Solomon am shala aksasi yakle na temple la Zerubbabel na pakipenlan lema pa samram kun ke yak itngeul nge after the death of Christ temple sila lerata pangan temple si mailang akan mamiskot yaki discernment si mail mga kan kanangos na tukun ng tolo mga kan si Vilpe Masaya samsam ki manula nara temple siya na Solomon temple Zerubbabel temple al erat manit erat pa renovate in Belan Lema na para fakla in Pelsing son na kanaw siyakle temple siya na bauskat me fakla temple si lalo siya manage wa malos ki itakilom nuk sima ta Masaya klasin Moses siya it pitse si Matia na sang pitse na kalem si pitse siya el imperfect kishpelo sin mo akkalem yun na paye Srui lalos appreciation lalos nakimasimay os in Kosrae may ko in malalos elos finalal fungi nara pangan si pesi sisngyak na kaya na uskat minigi fasyak on gosgan fakla inge orek makunen metol jay takyang nasin Jesus yok si peliki kunokon may takyang nasin metol niya oye peki Wuleang siya iloralan marston God mwet lala wolacna Wuleang siya meta mwen kadilakia Wuleang siya inge fin masya efa akwoya mulan mwet wolaki meta na inge na superiority of the new and better covenant pataka akademia ke ipru algar fos on kos nge singeul pamtawa ke fos simam da greeting na ke fos singen masima fulat liki woliki Wuleang semit pa akademia ke fos on kos fani ne ke fos ak singeul si madaswang na kenge fakla efinne metolma takakel Aaron shufin med metol fuleta elos matakeurek manayok akflet ye ta nake ministry lan Jesus nake malem kadel taka ke wens kulasin din katnge mama lara el falat liki woliki kaliki ana si mama tak fashiak ke pelal era nake oye matase Paing si pera ministry lan Jesus and nake Wuleang sasya sima samsam kenge el falat liki kaliki wolikina mamatase Mayan arlena fas nena kewa akollah kulacnsap ka ministry lan metolki Wuleang matase Iluse va tiena na may kisye pesaye ke may kisye si malsumrala pel si fanna len si fanna neto ke mapatpat nge ilete na pekususaye when il pa perfect sacrifice a final sacrifice na fakla elo sang inorela may kisema
Kasi saya tiekko. Inorella. Kalmen faksinge. Mama elosorek makun ke oye matasya. Eltena kainorella atonement si. Mai eila makuluklalosia. Anakin akkelemie meta. Oye si mailosora elafunyena makuluklalosa. Nakiyesi. Nailo shulbadaka. Repeat kiya takoa. Fananaki atonement si Jesus Christ nge. El pelsi fanna eila makuluknituk emabatbat. Nara takana sesnaki fani naki fasingel naka singal siye. Elosya sang pelsilan met kuluk. Inkapasyang na singat baba. Wana ki mas na kelem ki oingi. Lemkat elfak oingi. Paingi Wuleang si mga orela yurin med Israel. In Belfast. Ngay fa fulia masaplagin na naklalos. Esa mas na insielos. Ngay fa katlalos. Elos fa metlak. Wangen sisilos fa enin en fakta sin met in matan felsil. Ka fak na sin met wiel. Kumineta lemkat. Mayanelos na kewa akketeyac. Sin met sisik nikimet lulap. Nara Wuleang si ma. Wuleang si mit. Ba samanyak nge. Ba samanyak la. Alin na kyalem ki. Nichimari dito. Fanatari. Mata ke fa singal. Fani na ki. Me fa singal siye. Singal luonge. Siya fa koinge. Lem ka del fa koinge. Paingi Wuleang si mga orela yurin med Israel. In Belfast. Ngay fa fulia masaplagin na naklalos. Samasta in cielos. Nga fa katlalos. Elos fa metlak. Wangen sisilos fa enin en fakta sin med in matan felsil. Ka fakt na sin met wiel. Kumineta lemkat. Maynelos na kewa akketeyac. Sin met sisik nikimet lulap. Nga fa mangan na makuluklalos. Et yasifile sa mastalalos. Kikader shamram kisi Wuleang sasya. Ilara ta Wuleang si meta in mai. Ekatena ma si mai. Ekalawi. Evasana wangen le. Nara fakla the new covenant is better than the whole. Kat fineli na ki sapta algor fasit kos ngisngal dolu. Takat kandila. Mutawaek na shamram kunyakla. Wuleang si meta fun na koin or alaspe. Maurekla na keo. Lakantiena or shiepe. Napafakla, the first covenant was not adequate. God found fault with the people, not the covenant. Muna, Wuleang nga. The kishipen siyakosten lan mweta. Or fakla faulty. Na kishipen singan kadil sang na sielos. Si Wuleang sasya. Na Wuleang sasya singan. Akketeyac kinayok ki me fasya kalgo siya. Snaklo. Na ki Wuleang sasya singan. Pa katkain li akketeyac ki men kodiya ki charmaya sapta tolngol siye. Fas tolngol siyen ka tolngol akos siya fak mo. Lemka del fak. Pel siya taka ki nga fa. Kiya siya Wuleang sasya yurin med Israel yurin med Juda. Evatiana Wuleang mata siya nga ta. Orela yurin med mata lalos. Pel siya nga. Shuke palos. Akollah los likiyac. Nga finna na simukul tama na selos. Elos ta tiyan na liyang ulaylasya. Wuleang sasya siya nga era yurin med Israel fa oinge. Nga fa likiyac masaplag inelos. Esa masla in cielos. Nga fa katlalos. Elos fa metlak. Wangen cielos fa inin nanduti medin felsil. Ineta ke lemkat. Mayan met na kayo fa akketeyac.
mutawaek yurin matiarulen na pasisel neke elos falatlena. Nga fenanak manaski makuluklalos. Nga vatia sifilesa masatalalos. Nga LEUM GOD pafak maingi. Now, the need for a second covenant implies that the first covenant was faulty. Ina sinaki Wuleang siak luingi ilera kat kalim kela oana nashma tiena fall ki ma matase. Na me kalme kalmin masingen pa me kadil sam masinasil Moses Aaron ma poorly contracted sinsiyak singan nandakan na rot na topan pa mo una tajakta na ki Wuleang matase el masi na main akollah na ki masi ma shishniyak maetaka wolikina mayokkoke ana ki akademia ki masmasta ba taga ki pusapta itkos fasingal sina ki singal ya fakla orek malan met tol ki shufla levi pa siak yok in masap maita kyang na sin med Israel na fanak kay na shuwas waslan met kishbin orek malan met tol levi nge lakan tiene na yakin na shipe na met tol jaye sikyagin oana melkesdek siya tiyama ke shufla leran taki akwak na kisuleyan met tolvin ayaw le na ini na penos ayaw na kimasapo elem la shema inge fakkel elmain sina shuf esonash met tol sikyag in shuf silalinge arule na teyak la elte Jesus in shufla juda arule na teyak la elte Jesus in shufla juda Moses el tiene ashman shuf senge que kas kin metolo na ba fakla el apena si metol melkeside maingi si fil pe aruna kalimla si pena kain metol si kyaktari siapa oana melkeside el tatia rekle si metol kishbin masap kakuklan shuflala ake kalan molal mawangin siya flake the masmos lafak kume vasi metol nito ina na metol melkasdek ke mainge masap meda sisila tarikishbin masap se manas wangin shipe the masap al Moses tekay naksyo sila katenama inge itaka na siya finchak siya woliki na makata finchak ke meta akfototo yekat na urine kat na pange masima Wuleang sasi singe orela nara ke polil taka ke pelala elakalemye na ke kaslan gata la paisiwas na para ke kasel ke rom sapta tolu sham kun na ke kaslum kun fa pai siwaslum e fa kalem ke kaslum pai fakla na me ashma una sin machu yokli machaya yashiben Kosrae akalena yok na pai inoya na kewa masimet kadil da sang kaslal na sin machu tajakta fakya katasilos fintiara na ke kaslal ya kalme bakadel tiepera el tiepe aru tieka kadel paye finne met na kewa met kikiep anake masmos na fak siwaslom eva kalem ki kaslom ke pelgum reknanan ka siwasa eva malom naratakala sikkum ka dinan kala Wuleang mata siyang ayaw la keshben tiana kainu si mol mabatpat na sish
Wuleang mata sigat matake masa po katalasha. It's not sufficient. Diana fal. Inorelain aksafyela main sang ela makuluklalos. Etiebe kain sikapashe makat kain akfototo yikatyang nasin kat papatamasin kasao. Nara fact na kila old covenant it was necessary. Kipella Wuleang mata seta ars mayen belsia eninayak na ke mama established na kaya. Tasakta enina sin aulyakle. It needed to be replaced. Ke Wuleang si mawuliki. Baka chamram kin na ke better covenant oana kita akketeyac ke pacl mwet charmaya. Siya pang akketeyac ke forstending Pafakla. Tasakta kadel ko na ekta ostafung lelan mwetlal. Akil ta fak. Lene fataka. Ke nga si filpe akie. Siya Wuleang sasya yurin med Israel. Yurin med Juda. Masige likiyac ke ben mweta na nakanaus na Wuleang lan kat papa. Ora kat papa ko na ek matafung lagi Wuleang mata siya. Una Wuleang ata mweta tenara ipkunelos kaya. Mayan a part of the covenant involved keeping God's law. Pangan si condition inge karangan masaplan God. Pakketeyac charmayel fak. Natalik din Israel, dig Israel nga elos sulela insiakos. Napacharmayel fak ke saptait kos. Wastong dolu fakla. Sa mga sapkun na silos pailosin akos siya. Nga fak katlalos elos jametlok. Nga faking na silosin mulfal na ke masaplok. The mana ke wafawo na silos. Tasakta. Elos tiyan akos ka porungaya. Elos tikikena. Ero oana lang si kuluk lalos si fena. Panang elos tiena. Tia wole ailos kuluk laligimeta. Kelos kuflakarangan ma enanayak silos. Elos kanawas na Wuleang na silos. May elos kuflakarangan. Napafakla, tasakta kat papa, el wole laki Wuleang sasa sima etje, nekiyac laki masap, kakimekise, oye saye. Nara, fak singa takay nakkalimila, nake Wuleang sasa singa. New covenant singa. Ette may nekiyac leka akketeyac ke masap, kakimekise, kakatena aralan meta, external responsibilities. Liki na oye makketeyac tari, Wuleang sasesi, eusi aknas na sila, aksiwas sila mawul, ingan, siya takain produce oswaye, eklalan na naklan insiensiyamit. Napafwa siya kalkos na kasingaluo siya mga riti lang ma kodiyaki siya charmaya ma usiya na kaya Wuleang sasa singa fakla LEUM GOD fak pel siya tako kaya nga fa akia siya Wuleang sasa yurin med Israel yurin med Juda pel siya tako evat yana Wuleang mata siya nga ta orada yurin med mata lalos Belsi nga ta shuke paulolos, kalolos meligi itchab. Nga finne ona simkulta mana si elos. Elos ta tiena liang Wuleang siya. Wuleang sasa si nga era yurin med Israel fa o inge.
Nga fa likiya masapla kinelos. Esa mosten cielos. Nga fa katlalos. Los fa mwetlak. Wangen silos fa na induti mwedin felsilin toke. LEUM GOD mayen. Mwet na kiva fa taya. Mutawaek yurin mwetcharu lena pasisya ne gelos sefalet lena. Nga fa na nakmenaski makluklalos. Nga fa tiyasi fil. Esam mastalalos. Nga LEUM GOD. Pafak maingi. Pange. Wuleang sima loisomit makotiyaki. Ke wuleang mata na ke wuleang sasya. Nara met pala chermaya ilara pala lal kipel. Lale fataka kipel sima wuleang sasya si. Efa reklekispin. Wuleang simita. Mata ita kyang nasil Moses final sanay. Wuleang setya na phone la. E mana na kipel siya. Nara Masima chermaya tram genge. Paita kainu si na ke wuleang sasya si. Para fakla met Israel elos tiana kain shukemulin lalal fungilalosa. They cannot maintain their faithfulness. Ke shibefaka in cielos tiana forla ka ekla na ke mapailan God. Change of heart chinge requirements ikenge pa in liye na paye kalmeyen full sacrifice sivin saksinge. Mayen Kesekan na si Vinsak singe pa, eaknas na sila makuluk, nakiaknas na siya kla makuluk singe, kadakalamila, ngan matalte kain ta kaukak, matake en fokfok. Napasi sara, eninayak change of heart. It'll require nga kuminita kalmeyan saksing. When pae, remove the sin. Pae ta kain, ela, usyo atonement jenge. Na ke iyak lak na sasiyak lakot na ngon kain ka indwell in God. Kipel sing akom ace Christ kakat forang na yurin kata. Ngon matal instill. El ilyak na in God. Kesipen me kipel si malta ko ilyak na in God nga namatawakin kain ikas na siya na ke akosten na ke malangat papa. Napafakla, efat yung ana Wuleang siya nga taurela yurin met matalalos, kilensi nga ta shuke paulalos, akolalos na Liki met enichap, elos tiyan na fal na ke Wuleang siya nga taurela yurolos, oingi nga ngetalakelos, pangan sipe siya katpapail me, ngetalakelos siya. Wuleang mata siya, takanaw siyakle. Nakikanaw siyakle, tikanaw siyakle pel sina, apel pos. Met matalalos, met chusilos ta eisiko siyakle, lalos tiki met kos vinanitsyap. Kadita ke sham singen, kadilorek maganan Moses as the deliverer. Naki oye ke deliverance, oye ushke kadita ke. Fin pa naki, inka in makia na kosho in lom silos. Ama angel of death singe pass over in the unie unsese kamedin kalsilos kalomsilos. Ake elos yunyen mesise pan pesi malo seis masapa. Napafakla ke yen mesise elos ta es masaplan God. Elos orela wolela inakoslalos. However, tajakta, they did not remain faithful. And by that, disobedience, they voided that part of the agreement. Inakalimila, elos tiana matake ulela lalos, nakishipensiakos lalos, elosta, aranain, liseklelos tiki, me, lulinkaringan yaklan God. Na, taurela,
Mwe asher sinasin gat papa. Kish benelos ne ekin machiloshalla. The chosen. Machiloshalla gat papa. A kish benelos si kalani nine siakos. Or a gat papa ng talgelos. Kaben sikiak na sikum. Kanmen fak singe pa. Elos patatyang ineis. Kaya kish ben makulugelos or oshke. Liki na ineis insiewo kiakosten. Skemot ko. Talik din gat kita fakek yang naselos. Kung kanso na Deuteronomy longalalkos, fasin gisingalakos. Confin matay na akos makat pabel fak, kumepalan siyewo mo. Of sapta Deuteronomy longalalkos, fasin ngalimikos kiyon ngalalkos, sil nga ba ito ko kikateyakos. Nara, kat papa el vinilela losin patatyang nagikaya kisbin makulukma ilusraela. Pange me beauty. Pange wolacna si mga kumkain liya kikreslan kat papa. Liye, ne as consequences. Kayak may dakyang. Tasakta, kat papel tiyan naman ka nalusle. Liki na len man ka nalusle. El wulalaki, masima wuliki. Na silos na kayo matiyan na fuleyak. Kilalal fung ilalosa. Na pa fakla, LEUM GOD el fak oinge. Paing Wuleang si ma ngay rela yurin med Israel in Belfasho. Ngay faflia masaplag in na naklalos, esa mastain cielos, en nga fakatlalos, elos famitlak. Wangin si silos, fa enin en fak na sin mwet in matan felsel, kung fak na sin mwet wiel, kumintin na LEUM GOD, manilos mo kayo na akketeyac. Sin mwet sisyuk, niki mwet lulap. Nga fa mangan la makuluklalos, et yesifile sa mastalalos. Ke kader ramram ke si Wuleang sasya, ilarata Wuleang si meta in mai, akketeyac masya mai, akalawi, evasa wengenle. Nara, under God's new covenant, ye Wuleang sasya lan gat papa. God's law is inside us. Masaplan God, ashin kaisi sishkewa. Ishumyakin kat kaisi. El desvilpe masimakat, or asaya kishbin, are sets of rules magadukwe. Kakimataklalan masap, kamaakwa kike system, mameta, kananaklan mweta orela. Masima ngonlan kat, akes makunyekat, ke kaslan Christ moklek na laklasha, are conscious, may perka dinara, mao, ekelash, kadinara, nakimamakatil, lang siya kadinaksol kaya. Napafakla, inge, arakat lang siya rama, lang silan kat papa, kain siyes, kinanaklasha. Wuleang sasya siya inge, asmaakos pailos kaineske, na pangamasi mafak mo provision, na naki masimetan pa, Wuleang sasya siya inge, ese eklelan insiyesh, pa constride arching, pa naki circumcision of the heart. Pafakla, I will put my laws in their minds, I will write them on their hearts. Kasta sa fak mo, ngay fafulia masaplak, in na naklalos, esamos na in cielos. Nakalme yan siya insiya sasya, siya insiya sasya na kilang sililan God, papa siya akketeyac mo, el papa siya, met Christine patalik natal, met eis usulal. Na finit pa papa ta mga siya, kat met Christine nakatalik natal,
nakatpay Srui malala pakanen taksingen. Na naging siya sa si inge mainu siya mwet insifit na foto to yang nasin kat papa ta masin kasao. Insifit na sham na sil kene na lasha. Na fakla masa pinge insimusyakle insiya rinart lasha. Paing lang si inakot akos kat papa. Na masyakluan pasam-sam kinyak nage the new covenant nage Wuleang sa singe provides intimacy with God. While fact mo, I will be their God and they will be my people. Kaslasha fact nage Wuleang si efa akfototo yikat na sin kat papa. Pa fact mo nga fa kat lalos elos fa metlak. Na masinge ikesta o yena wosi seorela kapas na foto si in marslos ka in marston kat papa emita kipena Wuleang si meta koflana in moy kinoye main foto to napay na yurin kat papa ke Wuleang sa singe in marslolos kapya kike kapasyang nakasina sin Jesus Christ. E finne wulela se ospel na kewa inge oskal mesase siarulen na kashap keshipen mataka ke Christ. Wuleang sase se etayak ke kat papa. Main elos na kewa eteya sin matsishik neke lulap. Nara masima Wuleang sase singe era pafakla. Wuleang sase si eusi kapasyang wowo. Sin maston mweta ekat papa. Seorala simatalal fungin oana si priest anak akketeyac ke mas lao in si Peter luo fasimekos oebe fasya. Ke si Peter saptalu fasimekos fakoinge. Kosin fasya na yot mol elelan urek makunyak kosin masayla timbalan ngan. Yen makusya fa kulacnsap oana metol madal insang magkasya siya mayakin si uyekat akketeyac na siwo singan lal ke Jesus Christ. Nagifasyan ke si Peter luo fakla takos pamatan fel sima siuleyak la metolan ko siya. Simatan fel matal metlan kat si fena. Siuleyak lain siulke kinurek mawulan kat. Sa pangon ko was meligi lost nagikalim wala na lal. Nara matlalal pagin na kayo as access la. Kan ganigin som na yun kat. Na oya singan masikyak ke pray lalos. Som na yun kat ke pray. Matlalal pagin na kayo kan kalim ke wala ke mulalalan kat papa. Wana ke fakya ke pacl. Mayin oana simukul kamatan ace kat papa inos shorolos. Kain esel na incielos. Esak na asinin na naki matluti. Tasak taylos na kewa malalal fungi edake kat papa. Tiake matol kakatena ma. Napafakla naki Wuleang sa singe it provide complete forgiveness from sin. Wuleang sa singe esi mafon si kinanak mo na sa kimakuluko. Kasing ni sa fact mo, I will forgive their wrongdoings and I will never again remember their sins. Kasla ramit ko sa fact mo, ngamalgan la makuluk lalos at siya si Filesam masta lalos. Narata ka na siyasla, met ki Wuleang mata artanak lalos ki makuluk. Pa akketeyac ke Exodus ton ngolakos fakla LEUM GOD الفعل يمدل موسيس افاقك ngapa LEUM GOD katlan galang pakotin
set ye sign malat assistance bay elang si kawil ngaliang ulelalak na sin tao sin full nga nanak manas na silo siya tafong le eramasta emakulu nara usena siyesh kadinita enake mama uliyak yang na sila prem ka finne Moses kamit palang ora Michael taga penakalimila wangi siya pekat oana LEUM God kom nanak lom siya pain maule kom tiye shukya kashkashak lom nito ako min sewo wen fakak na siyesh lang si kawil lom kom efasfil pe bakotin na siyesh kom fafutung ya makulukla siye niyom esa paya na yen lala na meha kung fakalem ye arul elang si kawil lom na sinmetlom madin full na leprem et check up oana ke Wuleang na sinmet matalash pel lesomla en naknas ke makuluklan meta nara darakta elos moil kun epala mol si matia fonla sakawil na nakla na sakawil na naknas kepa kalinkima akademia ke kisya milo sara insangela makuluklalos ke Wuleang sa sima shamsham kunyak nge makuluk milo sara la na ke oye mashelos na Liki metlan God papa takeni na lokinyaki kat papail ela memory ke makuluk rekle arata makuluka oana son na likiyac mafukle ki makulukel katangyakle taorela metlalal fungin kain ace wulela ki mensewo matawuliyak ke inge wangin makosrela inos kapasyang las na singat papa makos ko oyakos akademiak inge usena pay masiwasima tiakain takake Wuleang matase apa uskat minakiak safiya fakla ki kader shamram ki si Wuleang sasya ilara ta Wuleang si metain mai akdena masya mai kalawi evasana wangin le ke introduce ya ki Wuleang sasya si kalme ba katpa pailorelain wangin le masya meta to be obsolete mamata siya akfon yiyakle ki Christ aksafiyak le selsifena kalme pa tiya si fili na nayak mamata siya na system mata si malos rek magune may kisya mata unmetol mata inge wangin le sipe in shukye makpayiyak singat papa in ship lagi Wuleang mata fin kum ko siya sinsin kakenyak na sin madirpru fakla tasak ta kum ship lagi nga nasi masiman akolain fokwelik masiman na sima esum na ki istri mamata shamsham mata Wuleang mata siya relama urekta na ki kishipela masima esmakin makina kalmian ba it would be history safla masine the old covenant has served its purpose and it will soon be just a memory. Kattikan volokle molkin me molmeta. You can't live in the past. Naring na kalim, your real choice is clear. Papier, accept the new covenant. Na convince covenant sa sisinge na mek meisan. Na pauskat me katinchivit ba ito isam ke kat papa tamasing kasao. LTA ekyek kinanaklala. LTA kan sa pamawin kulo si fan na natalin
akollah sis na kakanawas na mile sapkun na sinmetlalmet. Kat para sa pamabon kulo si fan na nadal inak phone nila masapkun ya Wuleang mata siya. Nara the colon lema Jesus coming had been part of God's plan from creation. Na mega shamsham kun nage creation siya nga. Bakit na shamsham kun nage Genesis tolish ngal mega siya. Ki Genesis tolish ngal mega fakla. Nga fara da ko mem tan siya nga na na ako sui. Talik na dumefa alokalo ki pel na kewa. Fakula le fafutung si fuom. Kumefa ngali siya kabun niyan dalik natal. Katfin peel down Genesis tolish ngal mega na. Fakin la fitelan matayin siya. Now listen to what I'm saying. Wangan fitelan matayin na. Enanan mukul siya, ikuya fitaya siya yun tayan siya. Inastalik nata. Okay, special nga fak mo fitelan tayan siya. Mayan ngan matal. Fakulan tayan siya. Isus lagi ngan matal. Nara akketeyac siya na mutawaek na kitchen is tolish ngal mekos. Ako siya. Talik natal. Talik na tum efa alokalo ki pel na kewa. Fakula le faku. Efa futung si fuom kumefa ngali siya kabun niyan dalik natal. Namangit ako inge me leksin na usina si specia singila. Wuleang mata siya na pamasasi siya tagay na ulang Ki pelemin mo uli. Matamalutut ma Wuleang tepe na kalim. Ki ma leme sham kuna. Ne ki na pelsi ma ilmisa mo uliak. Na felos ilang ke kalim ke. Na palukil fakke na ki saptalong lakos fostong megos yung longolit ko sa aksef ilang Na siya fak na sildal. Paila kum de larulan na afon. Ifo ka pacl fak kum dalin lalal fungi. Manakayo mo yung pacl fak. Yati ay nanayak ta Christlan kayo kimaingi. Na ilfa utyak na inwala na lal. At siya sila kataya na sildal. Mafakkelin masmasta na kayo. Matawaek ke buklan Moses. Fara nagi masmasta sin pacl na kayo. Na para kat na akkelemya nagi mamakkelemiyak nagi Wuleang sasising mamata inge enclose ki Wuleang mata na par revelation kaya taga nagi Wuleang sasising nara masima urek makunyak ke sacrificial system siya meta el taka na nagipella insis ni manapay si ma evatako may Liki na pa akkelemyak ke ipru saptalgos ngi. Pangisaf la yan utilak ke ipru algos pelang eflok lang sila misilipan dan kain safan siya liawi. Misilipan? Well, global lab. Tingin kong global lab ke very thorough, very deliberate, extensive reference mataga yung sangyak yoki me ipusap talal alikosungan. Katlina pa la proto-selfish jingan pa kung aksya filage me Genesis 3:15 ngan. Kursiya ki profession siya tagapan na. Gospel siya tagapan na ke 3:15. Kursiya ki na profession na tagapan na. Fitashingan. That's just spiritual warfare. So they've got something like a first. Singalon ko singal dia akalan niya bangan me Adamic covenant siya. Wana ka akalan niya lenyo arsh. Kading kalam kala arsh covenant na ako masum na natin ngan. So we need to really distinguish them from the rest of the walay lang got nation humanity in general.
specifically Archmaitakinasin Israelites. Now, in general, patagay met Genesis 3:15. Itak yung napay kading kalam kala Arch covenant itak na sila Eve elos siakos din. Masak na nakwaki elos siakos din. Or Kursia kikat ni Musheng. But doctrines of fall of man. So with that come proficiency maitaka ushe eternal life sing. Na pataga conceived by the Holy Spirit chimashule tayo Genesis 3:15. Now if it could be within the context, literary context nage fall of man nage sapta tolu singan na Adam and Eve sige dan kulo taliek tadal kofte fall. They're not supposed to be men pang ekatil relos le ke sapta luo. Fos long nage long ya. Akalim me long nage tolu akalim me la lena konkor elos rela. The triune God, God Papa, God When, God Ngan Madalrela, mas mayoksupe make creation. Pamaita. In Lamalos. Nara, in Belche, Wolacna, innocence, the God. Wangan mak kuluk. Sapta sina to agat li fall of man with the profession my actual sila fall singan. Taganli sapta ci fos non gort nega tolngo la lakalim me elos kapash na chin triune God well rekla wan alman God len riti nakadel fact inge kadefa orro moito nakadel fact inge God triune God God Papa God When God Ngan Matal efa orro moito elos oana God elamalos e wan alamash itak yang kona sin machingan len ru managayo itak yang masap nakatitol na kulu ngan taga pena metliki pena garden of Eden la arsh Lucifer is taga brought sin to the me akwak makadilaki ngan katin shalo ya singa taga la masih makuluk singa taga na kena mutawaek pena kading kalam gala kat fall kat inherit sinful nature singa met na kayo may susyang na kaya fella singa inherit sinful nature singa wan mat pay wan mat suwas the impel siya na metigi pa na rekla means of salvation singa Old Testament pataga specific na kay Israelites ngan pa Abraham covenant siya na kay Abraham ngan taga na kay Palestine and may takyang ngan som na siya Mose pamat ma siya Wuleang sa siya ma etrak von niya kay siya chairman ya tongol siya first tongol siya na kay tongol tolu Mose law siya ngan covenant siya ngan David may covenant Marcos ngan na phone na specifically mentioned na din ka ngan inherently ko may kapash pa na kesben saptas nga luke Genesis fostolo Gentiles through you Abraham I will place the rest of the nation tagadindi covenant tolu siya ngan may Adam Noah na new covenant ngan new covenant ngan ta kapash na ke masam ke chairman tolu siya kaya taga na phone la manakay wana ke me masam from Genesis 3:15 conceived by the Holy Spirit. Shalaya tayo mangan. Adam and Eve ke makin me siya ke shaklif sukuha. They cannot. When pasam from Genesis told you first long siya kalam yang LEUM God nuk wal Adam amatayin ke kalun kosos el no kumaltangan. El no kumaltangan. Means of covering their sin, Adam and Eve, they come. The only right way is God's way. Patago ke first no singa singa. Nara shalayak natari mange with the human covenant. Covenant may recognition
humanity and from the very beginning. Taga Abraham taga Moses mother David mother strictly for the Israelite the kataga na get Rome sapta singal siya. Prime sukungan som Liki me fine sukungan. Akalimya tiki shrangan that som likiyac walk by siya. Now God Gentile got crafted in fulfill majma Genesis singal luak kalimya for stolu. So with that big picture in perspective, Masham the New Covenant as an Israelite is strictly coming at the 1,000-year millennium. The shop the Mashimang ako masking believing Jews and Gentile, but churching. Pak Covenant Matagon ke massage mainan me born again. Isusle regenerate get one God. Kader of ga wolacna me Rome sapta single for here. Even come me lulap and read the first thing and we see yes when na pa may nang we come as we are men bang iltan muli got Rome sapta single for siya kanyang confin fact lemtala la chiche lem la lalfungi ko la kadel akmolye la Liki kumefa mol. There need to be a repentance. There need to be turn 180-degree turn. Put faith in Jesus Christ. One man got into indwelling. Now one man God or one God emtek sisla indwell like filling up keme kekal obedience katakan kaslan God. Lamayat masapan mo siya ke masikat liye from noche. Kal si na flok ne ke altera si na liye me si masam from kel sur papel kel extra ne mayal daga kalachak pochingan elosin shelos lagi the rest of the world. Me siya sang shelos langan masaplan God. Natakan na si kumusing kati susla ke ngan God kati na conform na ke oilan fellowship for make Genesis na reflection. Ako stin lash na akollah God. Pange transformation, pange me covenant sa siya. That so much like aking years. There need to be a me internal transformation. Kat follow clinic Genesis sapta siya fos nongon gortolingon. Innocence. Kalkapas na sin God keme kingang malos. In spirit. Astari me innocence nga. Kal deflect innocence nga kesubin me siya ako stin disobedience. Now from that very standpoint, before even that, El na forgive, El na loved us. Pang yok subayin doctrines matagagaling kalim kela. Triune the doctrines of Trinity, doctrines of fall of men. Covenant nga na form na galing kalim kela. It's all working, pointing to me. One person si may daga el pamitol falat si ma intercede inge na as we speak. When patagaya ke Eucalian, patagaya nukut nukshiket Genesis 3:15. In other words, when matavong leke akollah God. Now when akalam ke Bible lang Mosaic law siya, no one can maintain that. You break the first one, you break the rest of them. Kati dito. Masing ang taga na reveal makal na sin nature lang mwet. Katindi ako si Miles ang nasin kat nga nila. Crazy ba ito ko? Manifo, patagay siya na story for snowal siya. El no man Adam, am tankialan ka kulun ko siya pangal righteousness. Pangal it's the means of salvation tikan taka fail. Taka kaya malan kat na makain. We approach this salvation, this mercy, this grace, only through the way God established. Fonla on the cross, room Jesus Christ. Help a means of salvation. Everything pointing to Jerusalem. Back to Jerusalem. On the altar. At the base, the foot of the cross.
2025, we have to look back. Or they're looking forward. Talik nitin gat nga the Israelites. Or we're looking back. Same place, Jesus Christ. Or yosh begadin galam gelna. Wangen nakwak fel again we say masing. Shan Jesus Christ mukain simla wakitari ke gasla. Om for lauli akollah for me. One got ilya into well. As you come pray, worship with your faith up, refer him, transformation jangan tak fast, ting tak sisla. Sisla transformation jangan fast, me kalam ke muluman, fakongan ngon. Lang siengan, matay mong fusas kalang, orat mawaru, postel, sifana lemfe. Kala tia, mekos fosnong lu. Ingin ako me pastors, reflecting me, co-heirs silom nagkatokosalan God. Banga o yes yung mga tasking. Simlatari mana kayo, walupufen, me sacrificial system, feasting man ka, when na siya marike Old Testament, tako, kalim na pay, like, tinaw ko suflaleron. El tinaw ko akwak mlan mwet, makatil sang na silo sinuke, el, temake suflal, me Levites, el matake chuta. El wen Melchizedek, in fact la epakachifen. Katsi makay na pagain moli gatle. Par yokshi begadin galim ke. Genesis sapta si fos long gos na gatong dispensation of innocence. El dalorel. Kat papa, kat win, kat ngon. El bena patako. Kat win patako. Laman mwet. Then Misha Moyak Som sitting at the right end of kat father. Lakum long she, lakum te long she. But one day, every knee will bow down. Like in Genex. But again, I got the dispensation of grace. Kadin for loud yakin. Mitigi pat the bell. This is exactly why Jesus came. When you dalagat Misha, eke karten na fiden. Nganash Misha. Nganash in ench bay shukle. When I like commercial Nicodemus, get sons up the tolu, for stolu na kilmegos. Truly, truly, I say again, unless one is born again, el digani yan na get tokosalan kat. Tokosalan kat, get confidence as a singer, Paing cheers him. It's so much fun. Ashin cheers. No one need to teach anyone no more. Therefore, when one got a guest life in the stuck again. But true kaksakin got the Litina woolak taking trescal into the back akketeyac oya magatasking. Wuleang sasima woliki mameta. Jesus Christ. Panang when ginakshay. Now with that being said, but finally kaksakin got ke oya no wool. At again, kataga na meta, katindaga na akesha ike close yan mange me programo and we go me haklin met plasnge. Well, pangan efficiency make note on that. Single told you. First Adam came fall man, second Adam restoration. Pangan Jesus Christ, second Adam. Kilo malap tamlil. Srui Bruce to wolacna met nagawa kilo malap. Tamlil Yoshiro kulong malap kyasloman. Thank the great Lord for another great day. God bless. Kulong na malap. Tamlil Norson na Dallas. Kaya kulong malap kyasloman pe tamlil. Langlas na siyo mesyauluman. Tamtal Lisitos Tomsin finen California. Me San Francisco area. Kulong malap. Netilus net. Tuwa kulacnsap arulan God. Kulong malap netilus. Kulong malap. Pet asitam sinemen. Kulong malap. Swanson pele tuwa. Tigin megil tuwa kaksakin God ke wiowos.
mutawaek LEUM God lap LEUM God tuo lap la confirm ye fact la check man lap Romal Ghost, Paing and glory. We cannot compare glory might gonna share. Amen. Amen. Mwe Read lap. Amen. Lap. Son sapton course for son tolu. Lap. Portrait la masingan Thailand. LEUM God room singa course. Someone need to preach the gospel. Lap. Got no fun 9 for likiyac. Low chronicle course. For singa course. Philippi siya for snongolya. Lap. Pia mit Pharisee. KahsInKol Pharisee pa sibling to. Ngay tala elostie arlekalem ke meaning na pa ilaw. Nga sivena nga sakna nikin la me kalmen silos ke los fago. Mun lalfing sipen na lalos. Lalfing sipen na lalos na sil papalang o pa penagat palao. Na sudia in kalem ke laslo. Tigin arskasalum na ke sinjak sukungan mitget frashna meta. LEUM Carter kumplo malap ke sinjak na wuwo. Katin sub meaning na ke mit Pharisingan pa lakalamyo. Kumsiyak la me kalme. Pangan siyak singan pia mit Pharisee KahsInKol Pharisees pa matsipling tangaita la elostie arlekalim ke meaning na pa ilao. Wasivena ngasat na nikin la me kalmen silos ke los fago. When lalfung siya na lalos na sil papalang o papena kat me palao. Napnaslitia in kalim ke kaslasho. Kay bebe kung malap ke Namistilipan kumne nagsiyak sila ngayon. Kinakatsik me amta. That's a loose phrase. Loose phrase. Pharisee. Kung Pharisee. Na anayin. Katfako katero mulgun. Na kima pa pala fako. Met Pharisee siya met wash on guess. Wash on guess. Malap on guess singan. Kalman pa. Mahal faculty na aro. Mahal faculty na aro. Taraktayin kain. Met mamta peli kamta. Kung finpakat samrang kiyastan kat ne. Na si Pharisee, tingin siya Pharisee. Okay pa nga. Pharisee. Tari Pharisee yan Tari Pharisee yan. Kalmi yan pa. Anayin me. As sarcasm sige. As connotation siya ma. Imply na ki man-negative siya. Katfinget ang naliyata na matun maralak kasi singan. Falin fakyak na siya. Mayan matsil som sukastan kadin ilan kain sang notel. Kunokon singa fakyak mo ke medulong lalikos mo kadin som fakyak. Parang mo anan loose phrase sigula depending on how it is being used. Nabana ngara LCO ye ngak limo sidan el weaponize yen sang me undermine orelalan metalal fungisi. Na finchak mo matsima fakyak na si kadinte is opinion lan made insang define calling lan kat na si kom. Men pesing akom tu fingastan gata. Mga etaka nate me etena kain muklekat. Main kat fintu ke pelang lan gaslan gat. Kas na arshmay ta kain kasyang kat. Na kinakalam ye. Ikaya kalen me da fin wangin mata kain sifac.
kadinan sientin kadash kelelen al setan. Mwetlan God, the spirit line and being tested all the time. Inina me ma nara enzima me ngamda liben ge o yesinge ba mun lemel si vena fak mo kadin te dai met pharisee monelos malos fak delte kales ko kufun points ang fashima del chamjam kun aban gasha lokna ke an ipsingen afinchak mo in gasha dajak ta fine ma fa ta in dak nasim talal fungise with song opinion language to define who you are or the calling that the Lord has upon you. Lamalap. Tingin ko lang malap ke akketeyac ang wuwusingan. Kung ala ko lang akfashima kung katilgas na simunganing pel na kawa. Kung may background si makatiti front load chepe. Introduction siya. Wana nakalim niya pa na me o yesingan la. Identity in Larsa mit Christina fungulia na pa tasak takat na pa kadin tala me sim lagi pacl kain pensingen takat na megatara mit Christine kat flokin mangen ke lang si wana chise si akalaming katin pro ke mit tuyak line kat ko si call name calling ngan mangen tinay yan ke mas mga kuminan akalamia Matan takat na ke maula singan na Pepe Luan Carter kung puno malap ke kisinket na yok singan wala tigin nila kakketeyac Thailand dapat namit ka dinak sa fila me aklinyan matlas nga tamdal email ta tuwo pa na si Hubert kim na Charlie amen tigin ma amen Ruth Charlie Latuwa Columbus Georgia Asmelin Che Latuwa pa na siyong kulang malap California Pepe Luan kulang malap tamdal Blanche kulang malap confirmation ke Taiman Honolulu Tanya McRae kulang tuwa kulang kaksakin kat ke flat na nalal flat lang na ke mo large ke shilling sa kulang malap Tanya na Pepe Luan Carter kulang malap pe Palmdale California Palmdale en kato si Pepangan desert si Paul Edison Charlie kulang malap ke plokassingan Someone in yok ke kas mollan kat, au kas lal mo la kat na kay wine na ke kat in a kof. Finwang kas lan kat kada spiritually dead finwang in kof kada physically dead. Kulo malap kas lan kat. Kulo kaksin kat ke mollar tuwa pe ka pangkom civil pangkom pad. Pet kulo malap Alabama kaksakin wala na lang papalang ke mo lashkewa. Paing kumdal, KahsInKol, ke KahsInKol, met in Roma, happy early Saturday. Kulo malap. Tamdal. Kenya, kulo kaksakin kat ke mo lulash, eti wan na siwuspe. Kulo malap, na kim el patagay met, in fact, tuwa na sinmet na kaywa, tuwa ba. Tigin bangan met plus matagane, ke pel singaya. Pero, kada papaling kalya ta, metigat kalya nga, usut kun fast met. Okay. From ne fana kalye pena ke proy ifin ko tikin of ga Well, there nipsela on ko lan met versi lunga nabagat me daga rela shamlam kalya lasha akmas we got ke on skonge
Lumalap tashin met wiasma yaklauns kongen. Silpen awiye nanaklaran ki kapasi makat askenge. Gesben miselan Christ fin saksing. Silpena usina ses metalal fungine tala. Kat fin lalal fungike. Aslen sima lena matakana ses. Kat samsam ke matan wiksinge ke front load si. Samsam kunjak etaka front load chain ka nakatayan na ke alu akketeyac. Na etaka ke nema yasinga long laligos na tolngol yalitu ka kisandria. Na special nga fa ko inge ba ke katsamsam kanal Sorobabel Esra Nehemiah ke weftoli mataka inchivil baksa se ye eninalu ka finne longse ka temple kat kain liela aspe weftolu si makat matatapan na wef si medan ba rapture sing na pakatayak yokisi Thessalonica akor fasting alun gisingalalkos nakemaluti makadak fasting ka wiba maluti mashiru was ka en makos esbekasha keo katale ini nakatin kain fact check ili mga kayo belingat so makyokirun siya ulash circle lasha dog Jerusalem siya ulasha mayen it's imminent esikya rapture siya pangan way of simita ke survival mas nag inaksa siya yelanin long siya kasyanin siya bemdawekan kat matape tap na nagipelsima event na yok siya sikya ka nalakat lang si long maluto da katiya it's immaterial makat kilong at te elia fin makastan kat fak pa was nalakat dinays alu akketeyac nara kepa na malutut ke wik singa from kin nasishla me makatara matche makastan kat fak ke alu lasha me makastan kat sap kin nakatchiara alu akketeyac namayen si korenon ko singa liya kalamila temple si bang ako musfor nge bang singa takana ke recommitment inas commitment si mga kumsud beorela naki Wuleang mata si ma aulyak lagi Wuleang sa si singa ini na nas commitment sa si sila kung mga kumin pakyapa singa takan fakir we need to take action ke kat long makayena naki kat take action nge in manifestation that get change of heart change of character in galim nara kikat taka ke wikal ko somla inganda ko penganalen na wiowos taka na siya katin itala nitit kos ka singaw ko longol ki alulas met ka finne dawi then a fall in relakatin me alena o kakke malutut ngi katsak na salalkang katsak na son na lotela o kakat lagi kaslan gat kadinin na kadin should ba som read katilong mo kayo na should ba som kalinga yaki kaslan gat inakkayakat kat any na recommitment singe me katara tafong lagi yangal somla siya makatara tafong lagi yangal somla pa kadis na walan matropolas katulukan niya mwedin te utyak na ke body of Christ singe katsivena urela masa plash kadis na tiyo valigi Bible nata siya
Kat kutayla saksin suku kilo malu lengo siya ka sistema gain lala si lelaw. Katorela mapespes ma defal ma nakadin akakain kikirik malan kata. Malan kata si waspay. Kat papel dekik. Orela lan mwet kola inte Kosrae na sin mweta. O ilol payak mit. Ilte ka ni tawile. Kaini no iye makatarama. Kada syupen sa pasha claim inan tulokin yaki. Kataske period era ke dispensation of grace ngina. Katini na inetana pela me kalmiye. Katina netana pela me kalmen. Great commission singe. Kunokon flat singe. Temat kadin taka kadin sa sangkosrela. Mweta liki molela. Kesama dahil kay Jesus Christ. Na panang pangay mamakadin na kadin clearly defined na kayang ulfasyo. Inwangin na double standard siki body of Christ. Kat the fact mo, ilan iltikan lutyak at sangila lutyak, ilan iltikan waliyaki, manilta payak kuluk akat waliyela. There's something wrong. De pangay gospel singi. Gospel singi kesla. Men sama dahil kay Jesus Christ, det siya kay kum. Baknas na sila mweta. Kada suffer great loss kasi bin, kasi bin nakkinek. Maan kay pa wala katukoy. O kasi bin na rec program, siyan pa pa ima. Na panang panga takangan na siya. Kat ini na kadin, loang liye. Politics pa utyak, nilin lo malum singing eh. Belki politics aşkı malın gata, aş ANC. ANC al Kosrae lal mit. ANC al Kosrae nget siwas mapaya. Kung nga long yan mga faka, mga long yan yumke. Tasak tapangashipin faka ko. It's not what you want to hear. It's about what Christ has done on the cross. Nga kung di kan Kosrae mwet, inutyak niya siya lalal isingi. Eltakan misek kash nukewa. Pasi sa rash kaini niksyo voklam ngal dolu. Los kametiye. Akketeyac kanin species yo voklam ngal dolu kemen kamet se bange. Te Kosrae si mweden de utyak na yun Christ bange. Nara lamesik akat kanenak manakewa gospel singe. Katangla maguluk na kewa. Katangla misye. Katina ni kesa sin mweden mole. Katte woliki matwiashne. Kadina ashik pole vashnamit. Städas lasha, alu lasha telje. Masima yokshi beapa. Kapash pa yesi lash katorela. Nasin lem Jesus Christ. Pangan masima yokshi bea. Apela nga wakagan na sila lem stiliban. Kan gasla. Alle na kaksakin ke prasi matakain wrap up ka aksya fela mo di tilas in si bakes makin got el bange mas mai pasange pain na kadin long ini na tako akkalim na pay akwaklan god ke pakuting yoklan god ke wen natal pain na kadin sam kun na man na ke wakataro inkapas na ke akwaklan god te katu si akwaklan god na ke akwaklasha kat som so ke akwaklan god kadin mata ke akwaklan god tingin tres kal gom ni nga fat na sil yai kos kata som la
sipel nga ke in onia ki radio ko sana kum tram metain long mange ta manifest kum de gatte mange nga long pasal la ye kosmasum na ngarela ma singe nga afin trangin sipel nga din interest kal radio ko sa bon nga kum ta ka tram ye kosmasum na nga ito na pael na katil ges na ta siskel la len kakketeyac ke molin life ng logo Living of the year long pasada wang and compromise sa mata ko ki KahsInKol God. The liti sila na very extensive deliberate. Tim man nine sang yakfal yama went pa for the last 40 years. Kata ka ay lesla mat kali. Rain photo meron talagang isa. What are we doing? O suru papol Isra nema yamay talap mamul si bange lawan kos in lane si dal to preach so be it when pang mas may usi maul si nan chikom ang list na leliti sila ting triskala ngalang sila men alam nit nang mekos American mekos tuyak nit mekos na announcement na sakati nit longo wana yung pang makatlang siya long masyeng amni man na syafla pamugultamal si wiyak ngas kang pasya si may na may tayo long ya pangit tita ka kaya walan may tigit ka ma tigin tres kalil connected na kaya masimakat ina na nas kaya ngin ikek na siya loy na kalitilalingan so mi kwaya litilalingan ngamta nag-take notes kaya liting man pang mas mga ito isang ngasong kitalan kenan KahsInKol kat ina na napay kung tetuyak litiwan at tiging tres ka nga you better sit down man kumaro katero what's coming up in the next 40 years kat pro get Liki susla natas nga kamet na kay wan ne papa met na kay walas Kosrae hindi titlik natas nga no kala ke inge na masing ali get Liki force natas nga alstranges attitude kano ya pakanten that's not everybody but there's some kating kanin kela elusten akflekin ne papa mising makem me man kat som niki matigin tres kalitigat ken katakam take fashion mugugulan meta replacing siya na tigazin at kanashish yok shupe katin chilba flokla liye masikyak ke yang sumla eli star mangan eli siya at smos la lisya ngap mga sum broy ke mang katin na kat nakawan flok na kya hukla bella te malas malangkat now there's a sense of urgency pa pasalilang there's a sense of urgency sa kadinakol na kumtag ka mo kung may call siya kung tulay may dagal fall tari mga kay one sense of urgency siya kung kiya pa gat kung mo siya may tanasintalik full natas nga man kung mo siya nanaklom tinanaklan ka tiyakwaklan ka masih ngayon na kadin sidpa re-establish sidpa liye o yamay na kadin nakit kami singing masing pagyok siya met kadin mol kinimet ako lang nagka-flock ng lay mo without compromise kulo kaksakin God tingin kung kulo malap kaya mo sidpa ikestan siya ng long market askangan proy lakay kada proy kamang interest ka nga usut kung taga aksya fila kaya proy kulo malap kamalap kate me kun ons kung nga kate kali ke proy kad nakalin be met matagalash ngi
Well, lap. Katagani ke luce singe. Chafla si mauchakman bangan tikin bolin tuan sium. Lap. Be na si usnake wama. Daga interact. Kasikat ke force. Ke mako support ke wangan katin kain. Wigo spena ke sisin ke. Katakali ke pro ke pelsinge na pangan accept flasher katin kain sumpa ako katle na ke akollah na ke sermon dito online na Mr. Liban malutut na ke siyan schoolan kolyaksel digin makil na ke malutut siya in Kosrae kunokon nga nake mananak si na matigin makil dikian nga tagayin kasikat ke ay klamalap katagani proy kat fale na ke awakos katantayang ke mas was pailom kiltu singi kat papa kulogi ko mo kumesi na siya kadin kain tanain mas talong inga akketeyac siya kat alina insengan ke umikas na kalmen malutingan na siya kat kibe fakula malap na siyong ke matwiyas na kewa mawikat ke dan misingyo manakat nga siya kat papa nanak manas ke fasili klasa o kaya makalangan matalom na fish in wikat ke fasili klasa kadin kain so makalemi laban lang si sima kumsiya na siya singi pass it forward na sin matwiyas siya usipan na siya kadin kain pray ke mitlash makat pray ke mutawaek ilos mamata ke physical limitation la ma dapat kaya ako ngayon ke manaslalos ke manolos anak nas kat papa kasilos fin mata ke wheelchair lalos kanin pedin maskielos lamono katafapan na patpatek na ke emergency room anak manas kasa mitlash ngi kayo dala na siya ke kasalom men nga si fen nga palakin lapan kasalom na sik ki nga ikan soon mitmasi anak manas kasa saplak me kasa kat kayo kat papa we be mitlash masak na mata ke pelin nasyurla at nagay-wendel kriv at different level los masak na arske o yenge kat papa wala los lila pray la rin soak na room kung gani kesta ben gani klalo sinetala akwa ko man na kum no relatari makum kali wan met gani kesta ekatin kain accept ekatin kain kalem ke kadin nasyor da kadin esmak kaya siya betalik natas matapain tanin fung nila kanakanda lamak umtain kelbos when prison kat papa kalemi na selos lakum tiyaman ganalos le ina ke Paul Silas umtain kapur elos te tuin on kaksakin ko akum sa poema kolom ke sikususin kandalala senin kostalos kaus nga klonga ben sikiyak yun metlashingi panan kometa ekomera mafal nasin met mom kadalik na tumam tain kapur kat pekat si fena kaprikat pi kikat nta ke kalupusema kaluklalos lash si fena papa nanak manas Kosrae ka din defolok na ke molin masap akatin kan nilang kalang pakatain lom siya sikyak ke wangulo si fanandum ilak sa fila rik maladvin siaksing kumakalemi it is finished mangin akalemi la emoin si wo si benasum kikadefa aksa fila pe kunokon kunesh makum digikativin fasing eke kasha met lash na kaywa mayakin met kol inchen nom vin met makat kola akadin alalietin pain nanak inrala kasha na si panagat ngasyesyong kat papa ako neni ke White House na ke vinen matan felsier kat ngasyesyong kasakiriklom inga norekma kemet kollash
Lumalabas. Jesus Christ.